Эненин ыры адамзаттын бардык ырларынын башталышы, башаты. Ал адамдын эң биринчи уур чайып жылмайышы, эң акыркы көз жашы менен тең. Ыр жүрөктө жаралат, жүрөк тилге берет. Тил бардык адамдардын жүрөгүнө жеткирет. Адамдардын жүрөгү ырды кылымдарга калтырат. Ошондой ырлардын бир экөөн айта кетсек ашык болбос. Шамилдин энесинин ыры. Ыр адамга же шаттык берип күлдүрүш керек, же капа кылып кайгыртыш керек. Бизге, тоолуктарга, азыр экөөнүн тең кереги жок. Биз урушта жүрөбүз. Эр адамдын башына түн түшсө да көзүн жаштап муңайып ашып парс. Кубана турганда жөнүбүз жок. Жүрөгүбүз күйүттүү. Кечээ мен мечиттин жанында ырдап, бийлеп жаткан жаштарды жазаладым. Эси жок акмактар. Мындайды дагы көрсөм дагы жазалайм. Ыр эле керек болсо Куранды окугула, пайгамбар жазган сөздү жаттагыла. Кабанын дарбазасында да анын сөздөрү оюп жазылган. Мына ушинтип Шамил Дагыстанда ырдоого тыюу салган. Ырдаган аялды шыпыргы менен, эркек болсо камчы менен сабаткан. Буйрук деген буйрук. Далай ырчынын жонуна ошо кезде камчы тийген. Бирок ырды тыюуга болобу? Ырчыны тыйса болор, ырды кайдан? Далай көрүстөн далай мүрзөнү көрүп жүрөбүз. Бирок ырды өлтүрүп, көм салган мүрзөнү көргөн барбы? Бир мүрзө таштамын деп жазылганын окудум. Өлдү. Өлүп жатышат, өлүшөт. Ыр тууралуу болсо, өлгөн эмес, өлгөн жок, өлбөйт дагы деп айтуу керек. Казабат кезинде ыр кандай гана кордолбоду. Бирок алар баары бир өнүп чыгып, бизге чейин жеткени мындай турсун, кайра ошо Шамилдин ысмына жармашып, Шамилдин ырлары деп аталып калды. Ошентип Шамилдин энесинин ыры жөнүндө. Ошол учурда душмандын аскери Ахулго айылын басып алды. Бул майданда далай адамдардын баатырдык жүзү ачылды. Бирок баардык ошол майдан таласында калды. Жарадарлар колго түшкүсү келбей, авар койсу суусуна секирип жатышты. Курчоодо калгандардын ичинде Шамилдин карындашы да бар эле. Башка оор күн түшүп, чарчап жарадар болгон имам өзү тулган Гимрага келип, муруттарына ат тизгенин кармата электе ыр угулду. Ыр эмес кошогу болду. Көз жашың төк, тоолуктар, көөдөндө өрт муңуң бар. Ахулго кетти душманга, кырылды кайран уулдар. Кошокчу андан ары набыт болгон баатырлардын баарын аттарын санап келип, баарыңар кара кийингиле. Ушул кайгыны укканда тоодогу булактын баары соолду деп кошуп, о Кудай, тоолуктарга өзүң жар болуп, имамды колдой көр деп заргакшап, Шамилдин Петербургда ак падышанын колунда барымтага кармалып жаткан уулу Жамалуддиндин жанын аман кое көр деп Кудайдан тилеп жатты. Шамил ташка көчүк басып, кына менен боелгон кою сакалын салаалап, жанында тургандарды тегерете сынай карап турду да: "Юнус, кошокто канча сап бар экен?" деди. "102, имам." Кошокчуну алып чыгып, камчы менен 100 чап. Экөөсүн өзүм чабам. Мурут ошо замат камчысын үйрө кармады. "Ким чыгарды кошокту?" Эч ким үн катпады. "Ким чыгарды дейм кошокту?" Ошондо Шамилдин энеси белин бүүк жуйтуп, колуна шыпыргысын кармап, кайгылуу басып келди. "Уулум, кошокту чыгарган мен. Биздин үй бүгүн күйүттү. Мен мына шыпыргыны алып, буйругуңду аткар." Имам ойлонуп калды. Анан энесинин колунан шыпыргысын алып, дубалга жүз буруп туруп: "Апа, бар үйгө," деди. Уулум бир карап алып кемпир үйгө кетти. Ал бурчтан ары бурулар замат Шамил кылычын алып, курун чечип, черкеш чепкенди ыргытты да: "Энеге кол тийгизген болбойт. Анын күнөөсүн уулу мына мен тартышым керек," деди. Бел курга чейин чечинип, тактайга үст төмөндөн жатып жанагы мурутка: "Эмне камчыңды катасың? Бери басып мен айтканымды аткар," деди. Муруттун ыргылжың боло түшкөнүн көрүп, имам кабагын чытыды. Ал кабагын чытыганда иш кандай болорун мурут жакшы билчү эле. Келип чаба баштады. Бирок анча баатын албай, солгунураак чапты. Шамил ыргып туруп бакырып ийди: "Жат ордума!" Мурут тактайга узундан түштү. Шамил камчы менен керилип туруп үч тартты эле, муруттун жону каканактап чыга түштү. "Мына моментип чабат. Чап эми кайра. Кезеңдебей жөн чап."
Murut kamçı menen savapta, sanapta girdi. 28, 29, 27 ele boldu. Jön sana. Muruttan ter kuyulup, sol kolunun jeňi menen şıpırıp koyup çaap jatdy. İmamdın jonu tilim bolup jondonup, kıyma çiğme jolu köp adır beleske okşop dürdüyüp çykdy. Ahırı Murut savap biti üçkürünüp çetke çıga berdi. Şamil giyinip, kuralını tagındı da, turgan elge burulup munu aýtdy. Toğluktar, biz soğuşruğuz gerek. Ür çıgarıp, anı ırdap jomo gaýta turgan uçur emes. Biz jönünde duşmandarыбыз ır çıgarsın. Bizdin kılıçlar anday ırdı alarga çıgartat. Göz yaşıňardy arçyp, kuralyňardy gurşutkyla. Ahulgonu aldırsak, Dağıstan bar, soğuş aly bütelek. Muna oşol günden tarta, Gunipti duşman kaldırganga deri, akırkı karmaşka çeyin, Dağıstan 25 yıl salgılaştı. Gunipti karmaş bir neçe günge sozulup, kan goňursup turganda imam namaz okumaka meçitike geldi. Mınçalık güýütdi Dağıstan görelegeli, dedi Şamildin birinci ayalı Patimat. Jok Patimat, Dağıstan bilgen dağı bir güýüt bar. Kaýsyny aýtasys? Uşu sende ayalym bar turup, üstüňe şu aýyny atdy alganym, dep Şamil güldü. Jaradar bolup o şerde meçitde jatkan Muruttar da güldü. Oşonda imamdın gülküsün birinci ukkan bütünдөй Dağıstan da gülgönдөй boldu. Ömüründe emnege jetse, emne menen symyktansa, oşonun bary gıyrap, Dağıstandın başına eň or gün düşüp turganda güldü imam. Özünün tutkunga düşörüne bir neçe gana saat kalgan gezde bir güldü. Oşo zamat ün gatpay, oygo çöge düştü. Anan 3 ayalyn teň çakırıp alıp, janyndagy taşlarga oturguzup mınday dedi. Hramatlyk enemdin bayağı goşogyny aýtgylaç. Patimat, Napisat, Şuaynat üçü teň ün sozdu. Göz yaşyň tök toğluktar. Koşok büttü. Tow artынан ay göterildi. İmam tünörüp oturdu. Jana bir gaýtalagla. Patimat, Napisat, Şuaynat jana bir gaýtalaşdy. Bul jolu ır-ıraka getdi. Ay jargyn sürtüngön kaýgyly waskalardy, majrun taldardy. Gunipdin kaýyňdaryn aralap uçdy. Hemi bir gaýtala, dep kıyqırıp jüberdi Şamil. Güýüttü doşandan da aragırak kalkıdı. Gunipke tanaptaş örtönüp atkan ayıllarda, alyskı tow içindegi tünörgön ayıllarda, nabyt bolup, çym jazdangan Muruttar da kulak döşöp turdu üňge. Aňgyça jerge jaryp girdi. Gaýradan salgylaş, akyrky salgylaş baştaldy. Aýlana çülköm tınçyp, Gural önü basylgan gezde ırda jok boldu. Şamil syy tutkun boldu. Kuralında, atında, ayaldarında özüne verdi. Birok Dağıstandan ajratıp, Irak'a tündük alıp ketişti. Bir gezde garıgan enesi çıkargan goşoktu gana, Dağıstandın taveriginde goşu ala getdi imam. Algaç 3 ayalı 3 öteň birde ırdap berip jürüştü. Giyin Napisat, şu aýna köle kaldı. Andan giyin alyska Arap çölünde, ölüm aldında jatkan Şamilge bulurdu, tiriw kalgan akırkı ayalı, şu aýnat ırdap berdi. Şuaynat jönde söz bolganda atam aýtçy. Şamildin eň sulu aýaly Şuaynat bolgan. İmamdyn akyrky aýaly birinji süýüsi oşol. Şamil da toluktaryn salty menen üýlengen. Birok muну bul bir tagdyrdyň gapystan gelgen tartusy bolgan. Naibderdiň gökjaly Ahverdil Magomet Mozdokko gol salgan gezde armiýan köpesiniň an atly bir sulu gyzyny urday gaçat. Bir neçe günden giyin kızdın üylönü toy bolat dep turgan gezeken oşonda. Murut oljasyň Gementayga orogon boyunça Şamildin gorosuna gügüm talaşap geldi. Gementayda aşa bergende imam Dağıstan asmandan jasalganday göp bolup bakıraýgan iki gözden başka eşteme görbödü. Gözler bolsa hiç kanday korku bilbey, imamdy tip-tik karap turdu. Kız gözüne Şamildin jumşak kızıl gırım ötügü, belindegi kuralı, koyu sakalı, gözler urundu. Jaş kızdın bet aldında, jaş dep da, sulu dep da aytarlyk emes adam turgan. Birok anın sırtkı gelbetinde, adamdy özüne tartkan kandaýdyr bir nesi var ele. Yüzünde ökümdүүлüktün, karı güçtün belgisi menen ele gatar, jumşaktyk, ak köngüldük sezildi. Gözlerine urunganda, kardy jokerdiň jüregi aldaganday çymyraý düşdi. Ömüründe sezimini mınday awalyna tuş bolbogan imam, jaşyktyka jorup çoçup ketdi. Oşo zamat, bu kızdy gaýerden ap gelseň, oşo yerge jetkirip taşta, dep jüberdi.
Emne üçün? Uşunday tatına kaygızdı. Emne üçün ekeni men bilem. Sen atыңды tokup jönögöndü bilgin. Barımtasını emne alayın? Hiç kanday barımtası jok alıp barıp ber. Akverdi Magomet taң kaldı. Şamil hiç kaçan tutkun bolgondordu jön bergen emes. Birok aytıldı, boldu. Tutkun kızga aytты. Hazır seni atenenge gayra jetkizem. Kuanıp jatıp kalsın. Şamilde zordukçul dep жүрse gerek. Aytıp barganda eken. Annaga bul sözdörü gotor bергenden keyin kız Şamilge taң kala karadı. Hemni dep alkarın bilbey jatatko dep oyloştu turgandar. İmam bul işke ayabay ökünüp jatat. Sen üçün eşteme albay turgan boldu deşti Annaga. Oşondo Şamilde karap, sulu kız mınday dedi. O Dağıstandı nesi? Meni eşkim uğrap gelgen jok. Men saga tutkun bolunu kalap özüm geldim. Kantip, kandayşa? Büt Kafkaz, büt düğüne dün kılgan batırdı göröyin dedim. Sen men emes, men seni tutkunga düşürdüm. Emi kanday kılsan oşondoy kıl. Birok bir yerden eş çaka ketpeyim. Jok, üyüňe bargaның jakşy. Her jürek erkek dep daňaza kılgan Şamilden uşunday söz çıgat eken da. Menin gebim emes, bul Allah'nın gebi. Kuday antyp aytpayt. Menin Allah'ım menen senin kudaýyň eki başka. Men emi senin tutkunuňmyn. Şamil, mundan ara senin Allah'ın, menin de kudaýym. Men bala çağım dele sen jönde ırlarda ukkamın. Anın biri menin esi gönümen getpeyt. Armiyandan jaş kızı aňgyça tüşünüksü tilde bir sonun ırda-ırdap jüberdi. Biyik toğunun artынан ay götörülüp çykdy. Kız Şamil jönde ırdap çatdı. İmam, at dayar, kızdı alıp getebereyinbi? Dedi Murut. Jok, Timgoy. Ömür ahırına çeyin uşularının ırdap bergidey olsun. Bir neçe günden keyin bütkül Dağıstanga tumanda jılıp uşak taradı. Bir-birine ayıl-ayılga kulaktarın tosok alışıp, evirep-jevirep, şıp-şınışıp jatıştı. Şamil dağı bir ayal alıptır deybi? Algany kurusun. Musulman balası Armiyan kızını alat degen emne? Çalmasın kapırga judurup namaz oruna ırda oturat deyt anысы. Debele Dağıstan güvürep şıvrap kaldı. Güvür şıvırdın jönü var ele. Şamil üçüncü ayaldı aldı. Ayalı musulman dinin kabıldap, joluktu toluktarça salınıp, Anna atın özgörtüp, avarça şu aynat boldu. İmamga barынан da şu aynat bergen tamak tattu, barынан da şu aynat salgan töşök jumşak ele. Anın bölmösü barынан jarık, barынан жылуу öňdöndü. Sözdörü bal tatıdı imamga. Anın gatal yüzü merimdi tartıp jumşardı. Kança surasa oşonun barın tölöylü, kızılıdın başın boşotup berse boldu dep, mozdokton neçe niret kişi geldi. Şamil bul turalı şu aynatga aytkanda al bir sözünden kaytpadı. İmam, sen menin güýömsüň. Başımды kesip alsaň da üýge barbaým. Anın jogun kelgen elçilerge aytışdy. Bir sapar şu aynatdyn jatyndaş bir tugany imamga geldi. Şamil jakşı tosup alıp, şu aynat menen görüşüp süýleşüge ruhsat berdi. Agasy menen garyndaşy 2 saat boyu süýleşdi. Agasy atasynyň gaýgydan mögdöp, apasy jaşyn tyybay, güýölegen jigiti dale bekem süýüp jürgenин, üýge barsa baktyly turmuş kütüp turganyny aýtdy. Bar bir şu aynat göngen jok. Agasy gurgol gayra getdi. Şamilden ulu ayalı Patimat bir iret udulun geltirip yerine mınday dedi. İmam, kan tögülüp adam ölüp jatkan kez. Şu aynattan ırı gelme başlanıp kan tögüp oturasın. Dağıstanda ırdagandarga özüň tyýyp saldyň ele go. Öz eneňniň goşogyna açulandyň ele go. Patimat dedi Şamil. Şu aynattan ırı jönür emes. Al biz jönünde düşmandardyň aytkan sözün ır menemizge jetkirip atat. Özübüzde ırdoga tyýyp salgam. Al ıras. Eger janagy bıçaktagan goşoktordu goýa bersek, anybız düşmanybızga çeyin jetse, biz jönde emne de oylaşat? Baldary maýdandan gurban bolgon enelerdiň gözüne kantyp tik bagyp garaýbız anda. Tem goý. Biz jönünde düşmanybız ır çygaryp ırdasyn. Men any jan dili menen ugam. Ukkuda dep başkany goşo çakyram. Birok Patimatdyn darty imam jaş ayaldyn ıryn ukkanda emes ele. Şamil berki eki ayalyna başdagyday ık salbay baratkan ele. Көп ötbey dagy bir okuya boldu. Gündördün birinde Akpadışa eger şu aynatga almaşa turgan bolsa, Şamilge ulu Jamaluddin'di gaýtaryp bermek bolupdur degen gabar geldi. Jamaluddin a kezde Peterburgdagy kadet korpusunda okup jatkan. Kıyın suro aldyga koyuldu.
Şamil bolboy koydu. Uşunday kabar gelip özüne makul bolboy koygonun al hiç kimge aytkan jok. Birok söz tarabay koyobu. Akırı Patimatqa da jetdi. Bir günü al gündöşüne geldi. Şuaynat, bizdin sözüzdü bir Allah'dan başka can bilbeyt dep söz bere alasın mı? O zaman çıkpayt ayta beriňiz. Menden jakşı bilersin. Keyinki gündörü Şamil takır uykudan kalıp, tüýşük tartıp jaman bolup jüret. Oba, emne sebepten ekenin bilesin mi? Bilbeyim. Men bilem. Anın davası senin kolunda. Ayt Patimat, mende bolsa ayt. Sen Şamil ököýüzdün ulubuz Jamalüddin jönde ukkandyrsың? Ukkam. Emesi anın qaytyp gelişi senin kolunda turat. Özüň dele apaňdy estersiň. Men da enemin. Ulumdu görbögenime 10 yıl boldu. Men üçün bolbosa da, imam üçün jakşylyk kıl. Şamil üçün baryna daýarmyn. Birok emne aýlaglam. Eger sen atenene qaytyp barsaň, Jamalüddindi padyşa özüňizge bergen turat. Sen meni sylasaň, Allah seni sylasyn. Bir jakşylyk kıl çaýladaýyn. Şuaynattyň gözüne jaş tegerendi. Bolupdur Patimat. Sen aýtkanday gylaýyn, dedi da artyna burulup ketdi. Bölmesine barıp gilemge kulagan boyunca köp köşolukta uylady. Solugup muňduu bir ırdy sozdu. Şamil geldi. Saga emde boldu Şuaynat? İmam, meni ateneme koýuber. Emnege? Men getişim gerek. Kantip, alimden. Başta özüň barbay koýgonsuň. Hemi men koýa berbem. Şamil, meni jönöt. Başka arga jok. Saga birdeme bolgonga? Jamalüddin gelsin, men geteyin. Oşondoy debeysiň. Eşjaka barbaýsyň Şuaynat. Aýalyma almaşmaýynça gelbey turgan bala bolsa, anda balası jok ele jürem. Menin ulum ekeni ras bolsa, öz enesine, öz өлkösüne özü jol taap gelsin. Men uluma seni jol kılıp barbaým. Men özüme da, uluma da tatykty joldu özüm tabam. Andan görö atty jetelep gel. Şuaynat darbazadan atty jetelep çykdy. Ilingen gamçysyny alyp imamga berdi. Bardyk jortuldarynda, bardyk saparynda Dağıstan'da bolobu, Peterburg'da bolobu, Kaluga'da bolobu, Arap жерinde bolobu. İmam göz jumganga çeyin Şuaynat anın janынан çykkan jok. Azır uşu günde da bul ayal jönde ulamış gep aytylat. Akır tübü al Jamalüddindin qaytyp gelişine da kömekçi bolgon. Birok al özünçö angeme. Jamalüddindin ırı. 8 yaşında başı barımtaga ketken Jamalüddindin Dağıstanga 24 yaşka çıkkanda gana qaytyp geldi. Ulun qaytarıp alуу üçün Şamil dalay güç jumşap, aýla amal goldonup dalayga çydady. Golga düşkön neçen orus soldatlaryny almaşaýyn dese, ak padyşa bolboy koydu. Aga toluk jaş ulandyn Peterburgda turgany gerek ele. Padyşa, bu paýdasız güreşiňdi toktatmasaň, uluňdyň ömürü gyrkylyp kalat dep korkutup gördü. Şamil ağa bolgon jok. Ulunun atynan, balkim balası özü yazgandyr, kat жазышyp, anda padyşanyň teňdesiz güçlü ekenin, any jeňige eç kanday ümit jok ekenin, Dağıstan bolsa gansırap turganyn, mından arıda garşylyk görsete berse, jalan özüne ziyan bolorun aytıştı. Şamil göşörüp turup aldı. Bir neçe murutlarını erçitip, Hacı Murat padyşa tarapga ötüp ketken da kez boldu. Birok todo anın übülösü, apası, ayalı, karındaşı jana balası kalgan ele. Eger gayra qaytpasaň dep жазды Hacı Muratga Şamil. Uluň buluştun başın kesip, eneňdi, ayalyňdy, karındaşyňdy jigitlerge şermende kılıp salıp berem. Hacı Murat da übülösün kutkarının amalyny izlep kutkaryp alsa, oşo menen imamdyň goluna tap-takır surulup çykyp keter aylasyn tappay jatdy. Oşol gündörü al, arkanga çırmalyp turam. Uçu Şamil'den golunda kaldı degen eken. Balança bereyin, übülömdü ber degen sözde oylanyp keregi jok ele. Hacı Murat übülösün düýüne mal berip qaytaryp almakçy bolup jatkan ukkan dele Şamil. Öz ele adaşkan eken dese, akylnan goşa adaşkan turbayby dep tak keser aytyp taştagan. Birok Hacı Murat çırmalgan arkanın uçu Şamil'de bolgonu menen Hacı Murat'ta Şamil'din tüpsüz jüregine bara turgan jiptin uçuğu var ele. Al Jamalüddin bolçu. Hacı Murat Varonsov'ta mıntip ötündü. Padişa Jamalüddin'de atasına koyu versin. Mümkün oşense Şamil menin übülömdü boşatar. Menin übülöm anın kolunda turganda, menin maydan kaçıgışım enemdi da, ayalımdı da, balamdı da, büyüt uruk tuğanımdı
öz golum menen muzdaganym. Vorontsov padşaga aytyp, al makul boldu. Eger Hacı Murat'ın üybülösün koya berseň, balaňdy kaýryp alasyň dep kat жазышdy. Şamil jaman abalda kaldı. 3 düni özü da üybülösü da uktagan jok. 4-nji gün degende Hacı Murat'ın ulu buluşdy çakırtdy. Hacı Murat'ın ulusun bu? Oba, Hacı Murat'ın ulumun imam? Ataň emne kılıp ketdi bilesiňbi? Bilem imam. Aga kanday deysin? Kanday deme gelem. Görgün gelebi ataňy. Görgüm ele gelip turat. Apaň da çoň eneňde bardyk uý bilen görmenen goý berem. Bargyla oşaga. Jok, men aga bara albaým. Meniň jerim Dağıstan. Aýır Dağıstan emesde. Barışın gerek buluş. Bul menin buyrugum. Barbaým imam. Azyr öldürüp sal, barbaým. Ataň sındy senda her bagynbagan er ekensiň. Barby saga bagynabys imam. Birok meni bar dep kıynaba. A görek meni maydanga jönat. Başymda aýabaým. Ataňa garşy urşasyňby? Duşmanga garşy urşam. Oşol günü Şamil mıhty kanjarynyň birin buluçka belek kıldı. Kanjar garmagandan ataňdy tart. Birok kimdi uraryňdy bilgin. Hacı Murat'tan sodalaşayın degen orundan çıkmadı. Öz ulu özüne barbaý koydu. İmamdın ulu da gelbey kaldı. Oşol arada Şamil da jön jatkan jok. Balası Kazim Agamet'te Gruzin knyazdары turgan Sinandalige jiberip çaptırtıp aldı. Knyaginya Çavçavadze, knyaginya Orbeliyani alar menen goşa bir gubernantga Fransuz ayal oljoga geldi. Nina Griboyedovanyň siňdisi Yekaterina Çavçavadzeni muruttar daraktın göňdöýüne jaşyngan jerden surup çygyşgan eken. Mına emes Şamil padşaga galagan sözüni ayta turgan udul geldi. Padşa Gruzin knyaginyalardy gutgaryp üçin eşdemesin ayamak emes. Ulumdy berseň knyaginyalardy alasyň. Şamil bir aytkandan uşunu aytyp turup aldy. Ahyrı al günde geldi. Jaýyk daýra. Bu jeginde oljoga gelgen knyaginyalar tigil orus ofitserleriniň goştosu menen Şamilden ulu çykdy. Şamil jeke jakyn bastyryp gelip, at üstünde tigi jekdegilerge tigile garap, öz ulu gaýsy ekenini ajrata albaý turdy. Görüşmegende kança boldu. Ata bala bir-birin tanır beken. Şineline altın pagon tagyngan, şınga boylu bir orus ofitserin imamga görsetişip, Jamaluddin uşul deşdi. Ofitser başka orus ofitserler menen birdimeleri süýleşip kuçaktaşıp goştoşup jatdy. Anan çetkerek turgan jaş kızga basıp gelip kolundan öptü. Anda sanda berki jekte ak bozat minip turgan atasyny garap koýat. Ofitserden gözüni aýrybay ar gymylyn jazdym getirbey baýkap turgan imam "Uşul meniň ulum beken?" dedi. "Oba, Jamaluddin uşul. Tigil çerkes çepken menen bizdiň guraldardy alyp çykyp bergile. Mından araly orus ofitser emes, Dağıstandyň jokeri. Üstünde giyip turgany suwa ırgytyp igile. Bul geypi menen janyma jolatpaým." Jamaluddin atasynyň erkine başyp, giyimin gaýra giydi. Toğluklardan çerkes çepkenin üstüne toğluklarça gural baýlandy. Birok çerkes çepke menen bapakty giygenden Jamaluddin'in jüregi menen başı özgöre kalgan jok. Alardy goşa almaştıra saluga mümkün emes ele. Mına ahyrı suudan geçip ötüp atasyna geldi. "Ulum, ata." Jamaluddin'ge at berişdi. Veden onun özüne çeyin jolda ata bala gatar bastırıp gelişti. Anda sanda atası suruğa atıp jatdı. "Mına bul jerler esiňdebi Jamaluddin? Mına waskalardy unutgan joksuňby? Özüňizdin gimri aýlybızdy estep jürdiňbi? Ahulgo esiňdebi?" "Men a gezde kiçin emes belem ata. Dağıstanga bagıştap kur degende bir iret kelme geltirdiňbi? Kur'andan sözleri esiňdebi? Kelme geltirgende unutgan joksuňby?" "Men jaşagan jerde Kur'an gaýdan bolat?" dep Jamaluddin bu bagытda süýleşgüsi gelbegende aýtdy. "Kantyp sen gudretli Hudaýga bir iret toba geltirip syýnganyň jok? Oroza da garmagan joksuňby? Namazda okugan emessiň go?" "Ata, eköz süýleşe turgan gep bar." Birok Şamil atyn temingen boýunça aldyga jürüp ketdi. Ertesi erteň menen imam ulun çakırtyp aldy. "Karaç Jamaluddin, toğdan gün çykkanyn özünçe ele bir ajaýyp görnüş go." "Abdan sonun ata. Uşul toğlar, uşul gün üçün ömürüňdi ber dese berer bilen." "Ata, Rossiýa ulu ülke, baý ülke, güç kuwaty zor.
Караңгы, ачка гарыпчылыкта жаткан бул тоолорду коргойм деп бизге эмне азап? Россиянын улуу адабияты, улуу музыкасы, улуу тили бар. Ошолор бизге келсин. Россияга кошулса, Дагыстан утушка гана болот. Чындыкты тике карап, куралды таштап, жаратты айыктыра турган учур жетти. Дагыстанды мен сенден да жакшы көрөм. Ага ишенип кой. Жамалуддин. Ата, Дагыстанда чабылып өртөлбөгөн бир да айыл жок. Бетине ок тийбеген бир да аска калбады. Канга жуулбаган таш жок. Сен ошол жаралуу аскаларды коргоого жарамсыз чыккан экенсиң. Эми көзүм жетти. Ата, мен сага ата эмесмин. Сени уулум деп жаңылып жүргөн экем. Сенин алдагы сөзүңдү укса, өлүктөр көрүнөн ыргып турат. Тирүү туруп ушуну уктум. Мен кандай кылам эми? Шамил эстүү баштууларды өз үй бүлөсүн бүт чакыртты. Мен силерге уулум эмне дегенин айтып берейин. Ак падыша улуу, душмандын күчү көп, падышанын мамлекети зор, урушуп бекер кылып жатасыңар дейт бул. Куралыңарды таштап, падыша алдына башыңарды ийип берүүгө учур жетти дейт. Мындай сөз оозунан чыкмак турсун. Мынтип ой кылууга дити барган адамды мен Дагыстанга бир саатта тургузбайм дечи элем. Бүгүн мындай сөздү кулагыбыз угуп отурат. Укканда өз үйүмдө, өз баламдын оозунан угуп отурам. Муну падыша Дагыстандын да, менин да абийиримди төксүн деп жиберген турбайбы? Эми кандай кылам? Душмандын найзасы Дагыстандын да, менин да көкүрөгүмө далай сайылды эле. Эми өзүм жасаган найзанын падыша чарыкка бүлөп туруп, өз жүрөгүмө бура бергенин карачы. Эми эмне кылам? Келгендер түнөрүп отуруп калышты. Энеси гана уккан кулагына ишене албай, жаман болуп турду. Шамил Жамалуддинди карап мындай деди. Хей, тоолордун душманы, үнүң угулгус жерге барып ошол жерде жашайсың. Мындан ары сага ата да, Дагыстан да жок. Грузиндин князь аялдарына алмашып алдым эле. Эми кимге алмашам сени? Кандай айла табам сага? Сенин балаңмын. Кандай кылсаң өзүң бил. Бирок өлтүрсөң да, элден мурда сөзүмдү аягына чейин угуп, анан өлтүр. Укпайм. Душманыңды өлтүр дейт Алла. Мен ар качан Алланын сөзүн аткарып келгем. Бүгүн аны да уга албайм. Душманым болсо бир жөн, бул адашкан уулумго өз колумдун манжасын өзүм кантип кесип салам. Жүрө бер күнүңдү көрүп. Бирок алдагы канжарыңды чеч. Канжарды кармашка даяр турган кишиге таганат. Ошо менен Шамил уулун Ырактагы бир айылга айдап жиберди. Өзү өскөн дарактан учуп түшкөн жалбырактай болду Жамалуддин. Сары убайым көңүлүн курттай жеп, ичкен тамагы маанисиз болуп, анын үстүнө аба ылай келбеген Жамалуддин кургак учук менен ооруп калды. Имам урушта жүрдү. Баласынын абалы күндөн күнгө начарлай берди. Киши болбосу көрүнө ишеле. Ошол учурда имамдан жашырынып Патимат уулуна келди. Ал бирин канжарга, бирин бүркүткө, бирин кылычка окшотуп нан жасап келген эле. Коrodon тезек ап келип, очокко от жакты. Оюнчук нандарды чокко ысытып, гүлүн тизесине арчып жаш балага бергенсип, Жамалуддинге бирөөн сындырып берди. Эмчегинен сүт чыкпаган эне уулуна кайберендин сүтүн эмизет, деди Патимат. Жамалуддин таң калып энесин карады. Көзүнө бейтаныш адамдай көрүндү. Энесинин жаш, сулуу чагы эсине түштү. Бала чагында ал так ушундай оюнчук нандар жасап берчү эмес беле. Атка окшотуп жасаган бешиктин жанында отуруп, арыстандын сүтүн эмген бала жөнүндө ырдап берчү эмес беле. Башында жаздыктын алдында жыгач канжар жатчу эмес беле. Апа, деп кудум бала кезиндегидей кыйкырып жиберди Жамалуддин. Жамал, уулум келчи өзүмө. Жамалуддин энесин тааныды. Өчүп бараткан очок жанында сыркоо уулуна өбөктөй отуруп, Патимат баласынын тээ өмүрүнүн таңында ырдап берген бешик ырларын кайрадан созолонтту. Уулу үчүн түшүнүксүз Шамил кайдадыр бир жерде муруттарын жетектеп салгылашып жүрдү. Зайыбы Патимат болсо өлүм алдындагы туну менен коштошуп жатты. Жамалуддинге мына жан жагында жакын эле жерде аскалар ортосунан суу күрпүлдөп, босогонун эле жанында чөбө чабылып алынган жерде музоо жаткандай көрүнүп кетти. Гимрадагы үйүн эстеди, атасын эстеди. Эң алгачкы үзөңгү салып минген атын эстеди. Апасы жаандын жиптей самсаалаган жолдору менен көккө чыккан шайыр Диңгир Дангарчу жөнүндө ырдап жатты. Кайда жүрдүң Диңгир Дангарчу? Чертокойдо Диңгир Дангарчу.
Ayakta ne var? Dingirden garçu. Jıgaç kıydım. Dingirden garçu. Nege kıydın dingirden garçu? Üy kuramın. Dingirden garçu. Kurganda ne? Dingirden garçu. Ayal alat dingirden garçu. Alıp nege? Dingirden garçu. Bala tavat dingirden garçu. Al ne kılmak dingirden garçu. El korgomak dingirden garçu. Jamaluddin'din göz aldında turgan jeri toğloru geldi. Karlar erip, güldürötö, taş agılıp sular agat. Too kırkalay bulut köçöt. Bötön jerde жүрüp, unut bolgon Dağıstan kaldayıp, göz aldına geldi. Apası ırdap jatты. Anın ırında jarık düýnüge gelgen çürpögö bagıştalgan ırlarda, jarık düýnöden uzagan balaga koşgon koşok da aralaş ele. Al göz jumgan ul jönündö artında ırgalaryny aytyp jatty. Şamil jönündö Hacı Murat, Kazim Magamet, Gamzatbek, Erjürek Hoçbar, Partu Patimat, Nadir Şahtın talkalanışı, jo çavam dep ketip kaytpay kalgandar jönde ırdady. O çoktogo ot öçtü. Dağıstan uruş örtüne kuykalanıp jattı. Bul eki otteň Jamaluddin'din gözünde turdu. Enenin ırı anı muğunjunun tiriltti. Ene ataga bolgon süýü oygonup, jalbyrt edip küýüp atası menen bir katarda boluga çakırdı. Apa, men Dağıstanga emi geldim. Atama emi joluga oturam. Maga kural ap kelip ber. Men Şamaluddin'din oğlumun. Men oçuktun janda jatıp ölüge tiiş emesmin. Meni mıltı günü çıkıp jatkan jakka jönötküle. Kur'anda atanın öküm buyruğuda jet albagan nersege enenin ırı jetti. Birok bul jylt etken gana uçkun ele. Enenin ırı Jamaluddin'din jüregindegi başka ırlarda basıp get algan jok. Bala özü ösüp çoňoýgon Peterburgdu unut algan jok. Al tüşünüksüz tilde toluktarga tüşünüksüz saptarda aýtdy. Süýömün söýletke bay Piotr Şaryn, gelbetin gelişimdi görkün anın. Nevanyň kızıl taşty jekterin kalkıldap irimdengen andagy agym. Süýömün şardyn çoyun tosmalary. Janada appak tün çümköp barın. Kalgyp şar göçülüp süttöy tündö. Şan kaytyp eň göçü aýantlaryn. Şam jakpay otursam da jarık düşüp, bölmemde жазıp okup jatkan çagym. Jarkyrap admiraldyk şişter jekte, garasaň büt kaldaýıp gözgö daýyn. Todo gaýyldyn tütün jytty saklasynda bul sözlerdi ukkandar taň galyşdy. Jamaluddin ge tündörü kaytadan kadet korpusunda okup jürgöndöy, jaýky baktyn tor tosmosun janda tatynakay gruzin kız Nina menen joluguşup turganday түштөрдү gördü. Jamaluddin'din jüreginde eki bürküt jaşap, ar kimisi anı öz jagına süýrep tartyp jatty. Jan düýnösünde eki ır jaňyrykdap turdu. Jan süýgen Nina Irakda kaldı. Ortalarında adam öte algыс çoň daýra. Bu jeginen tigi jegine gabar jetpeyt. Bu daýraga orus ofitseri, Dağıstandyk imamdyn oğlu çöýüp ketdi. Bütkül oy maksatyn, bardan da eň başga bir maksatyn darya aldı da ketdi. Jamaluddin'din göküregi göksögen bir oy, uşul çoň daýraga göpüre gurup, eki jekti jalgaşdyru. Soguş mıkaçılygyn, beýölümdi dostluk menen, süýü mer menen, göktögen jaşo menen almaşdyru ele. Al toğırların, ene ırın düşüngön, oşonu menen birdey, Pushkindin ırlarında düşüngön. Eki ır bir jürekden barıp koşulgan ele. Mına uşunu atası düşüngön demne. Mına uşunu bari düşüngön demne. Irlar özü birbirini düşünüp, birbirine kuçak çaygan demne. Birok ırlar kılıç tarizdi öyle. Alar havada kagılışıp, uçkun çıgarıp jattı. Kanga juňgan Dağıstan, akkan kan jönünde, er jüregi uldar, maydan talasında garga çokup jatkan gözler. Kanjardın kanjarga urunup çykkan önü, eýsinen aýrylyp üýge kişenep gaýtyp geletgan argymaklar jönde ırdady. Irlar birin biri düşünüp, bu jektegi adamlar tigi jektegilerin ırın düşüngön gezde, mılty günü basıldı. Kanjarga kılışpay, kan toktody. Birinin öçün biri gubady. Jürekde jaman oy galbay, anın orduna süýü göktöp çykdy. Valerik susunun jegindegi uruşta Şamildin murutlarının biri Molla Magomet jaradar bolup, oruslar tutkundap ketet. Ayılda anı emi öldügo dep, kara giyinişip goşok koşat. Bir aydan keyin 6 sana aman sop-sok aýra gelet. Kişilerden bari taň galyp, kandaça boşonyp ketdiň dep suraşat. Alardan taň galgandar tigi sal tırçıp,
Molla Magomet emde janyn satyp kalpaytyp jebirege goşumat kılgan üçün boşon dep turasyňarby? Hudaý saklasyn. Men anday jüreksizlerden emesmin deyt. Jo, sen erdiňdi barybız ele bilebiz go. Oşo erdiňe salyp, kılıçyňa syýnyp, boşanyp çykdyňmy dep jatabız. Kılıç gaýda? Jok da bolçu, bolgonda dele paýdasy tiýmek emes. Anan gantyp boşondyň? Alyp baryp padbalga salyp eşikde kulptap taşlaşdy. Tuzaka düşkön gaýberende bir, men de bir boldum. O şerde olturup bayağı bir ır bar emes bile. Esi jok tuğandары zonun başına taştap ketken Ali jönündegi. Oşol esime düşüp özümçele ırdadım. Anam başkasına girdim. Gelgin kuşlar, güzde jol tatkan garkıralar jönünde. Kolu ışık mergençi toğuz jol atıp, jaradar kılıp, kıynagan buğu jönünde. Jaz, güz, kış jönünde ırdadım. Eşkim ırdayle gırlardı sozdum. 3 gün boyu eşteme kılbay, jalan ırdap oturaverdim. Karolda turgandar eşteme degen jok. Sözü tüşnüksüz bolsa da ır degen ırda. Irdı kim ukbayt. Bir günü karoldogularga bir jaş ofitser gelip kaldı. Oyladım. Ha, em büttüm go dep. Ofitserin janında bizdin tildi bilgen dağı bir öjüret. Oşol suradı. Ofitser, sen emne jönde ırdap jatkanyňdy bilsem deyt. Irıň emne jönde? Dağı bir jolu ırdaç. Men örtlenip turgan Dağıstan jönde ırdadım. Dağı ırda deşti. Beçara enem algan jarym jönde ırdadım. Ofitser ugup turup to tarapka karady. Toğlordu tuman basıp turgan ele. Anan garoldurgan meni boşotkula dedi. Janağı bizdin tildi bilgen neme aýtdy. Bu ofitser seni boşottu. Senin ırlaryň ayağa jaktı. Oşon üçün öz jeriňe goýaberdi. Oşondan keyin gede bu kan tökpeyle Dağıstan har kaçan öz ırlaryny ırdap berip otura turgan jönü bar eken dep oýlap kalam. Birok Şamil gaýtyp kelgen Muruttan surady. Men ırdoga tüýü salbadym bile. Emne üçün ırdadyň? İmam, sen Dağıstanda ırdoga tüýü saldyň. Birok oşolaryň içinde de ırdoga tüýü salgan joksuň da. Jakşı jogap bolup kaldy dedi Şamil. Anam biraz oýlanyp turup aýtdy. Özüňçe ırdap jüreber, Molla Magomet. Oşondan keyin el Molla Magometdi ırdap kutulgan Magomet deşi boldu. Dağıstandy saktap kalyp üçün ır gerek bolçu. Birok oşol ofitserge okşop, bary tüşüne berbeyt ele go. Al ofitserin özü kim boldu eken? Balkim podporuçik Lermontov bolup jürbesin. Al da Valerik Susunun janındagy salgylaşga katyşgan emespi? Dağı bir okuya var. Temirhan Şuraga jasagan çabul urundan çıkıp, Hacı Murat atriady menen üýüne gaýtyp geletat. Aňyça tokoýdun içinden joldan köp alys emes жерden eki urus saldatty görüp kalyşat. Otçagy oşon janda bemaral ırda oturuşgan eken, çalabıla urusça düşüngen bir jigitine Hacı Murat suraýt. Emne de urdap atışat? Eneleri süýgen jary, alysky mekenden jagan jany jönde urdap atışat. Hacı Murat kıydığa deri uğup turat da akırı mınday deyt. Bular düşman emes, tınç koygula. Ene jönde ırda bassa ırday versin. Oşentip ır alardı bokton saktap kalgan eken. Adamlar birbirin düşüngönde mındaydan kança ok mıltıktan gayra surulat ele. Jana bir okuya, Dağıstandın Revkomu Mahaç Hunzaktağı partizandarga manilugat жазып, anı belgili vakın Mahmutga berip jatıp aytat. Kanjarың menen emes, panduruň menen jol tapar. Sadani haýlynda anı düşmanlar garmap alıp, orgo salıp taştaşat. Katty tap algandan keyin albetde atyp salışat ele. Çunkurda oturgan Mahmut özünün muhabaty jaýynda ırdap giret. Büyüt ayıl gelip ırga kulak taşıyt. Atygül jamaatdaş ayıldardan öýde gelişet. Oşunda bögüm onu öldürsem, erteň büyüt toluklardan çıkıp kalgıdaymın dep oýlap, Najmuddin Gotski akındı boşatıp jiberet. Padişalyk sürgünde, Sibirde jürgende ırım bolboganda gaýgydan ölmek ekem deptir irçi kazak. Mınday ulamış kepter köp. Bularga işeniş gerek. Ir dalaydan ömürün saktap, dalay jönü atty kılgan. Dalaylar er jürekter jönde ırdy guşup, korkok tugun taştagan. Eme Abu Talipten ukkan bir angemen aýt bereýin. Indiyadan gaýtyp kelgenden keyin al menden bul өлkө jönde köp surady. Men Indiyadan geçineke çoğurun tartıp, kobrajlandy şalkıldatyp biletken fakirler jönde aýtyp berdim. Taň gala turgan eşdeme jok dedi Abu Talip. Bizdin çawandar çoğurda oýnap te biýikde jürgen gaýberenderdi biletken go.
Janwardын sagı elikler muzıkanın ününe kadimkidey tartılıp kelgenini öz gözüm menen görgömün. Zuruna tartkanda darçılardan beter ayular arkanda biligeni da görgöm. Anan bir teke unçukpay kalıp aytdı. Güýler meni da turmuşda köp koldodu. Özüň bilesiň, barынан zurnany jakşy göret emesminbe. Ünü halda gaýda getet. Bala törelebi konok kelgenden gabar berebi, üýleni toý bolaby, güreşde biri jeňebi, atpay geden çygaby işi kılıp, Dağıstandagy guwanyş şatlyktyn barynyn jarçysy zurna. Barlyk muzikalyk asbaplardan tamadasy uşul dese bolat. Zurnany jakşy görgömden dagy bir sebebi, jaş kezimde uşu menen okat kıldım. Bir jolu mындай okya boldy. Anda jaş kezim. Alysk bir todogy aýylda üýleni toý bolup, oşoga meni çakyryp kalışdy. Kış mezgili, kar lapıldata jap durat. Janagy senin 2, 3, 5, 8 degen sypyrlaryňa okşop jolda ýerim oýry. Çarçap birtike dem almaka taşka göçük basyp oturdum. Aýylga çeýin dagy başlykdagy tamekiň baryny tartyp bütkünçelik jol bar. Aňyça buruluşdan goňgur oýuny ugulyp, çümköme araba çygyp kaldy. Arakada tamakada aýabay toýgan nemeler okşaýt. Üçe bakyldaşyp geletat. Türü bay kişiler. Atlardan biri eş yerinde garası jok, ak boz. Ekinçisi maňdaýynda gana barmak bası magy bar, kapkara at eken. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Alar da oşo toyga baratkanyn bilgenden keyin meni da ala getkile dep kaldym. Adyrky gejer şopurlarga okşop boluşpady. Şaşkan demne. Dagy bir toy bolgança jetip bararsyň. A bu toy sensele hepde ötüp ketkisi bardyr deşip, kaýta meni şıldın kalıştı. Özüm çarçap oturganda oga beter ıza bolup, zurnamdy surup çygyp tartyp girdim. Oşondoguday özümde eş ýerde oýnap elegilem. Aňgyça bir şumduk boldy. Zurnanyň ününi ugup attar eltep ele turup kaldy. Berkiler tildep sabap atat, tıvırçylap koýup ele orundan jylbaýt. Kıyazy meniň güýme tartylyp turuşgan okşaýt. Tigilerden göre jylkylarda adamgerçilik barby dep kaldym. Oşentip tura berdik, men tarta berdim, attar jylgan jok. Ahir meni oturguzbaska argalar galbady. Zurnam oşuntip bir ajat açkanga jaragan. Ir bolbosa men padwaldan Gadyr Syydyn, Urmatdyn çoň joluna gaýdan çygat elem. Abu Talipden mıntıp suradym. Mına sen çordo zurnada aýtor, göbüle tütükde oýnap jüreşiň. Oýnamakka tursun özüň geldirip jasaýsyň. A kanday gılgıyakta oynay albaysın? Adagy toluklardan jakşı görgön asbabı go? Hem ne üçün gılgıyakta oynaboysun deysin bi? Emese oguptur. Jaş kezimde anыңda da oynagam. Bir jolu bizdin lak ayılga ayabay jüdöp azap çekken bir avar geldi. Özüne ayıldaş bir kişini öldürüp koyup oşon üçin guvalap jüberişken eken. Andaylarda daima ayıldın eň çetindegi saklaga gana jaşatçı. Aga kişi bas barçı emes. Öýde da hiç kimdikine baş bakpayt. Avarça ançamça bilgendigimden gezgede oşonukuna gire kalıp jürdüm. Bir günü geçinde gılgıyagımda götörüp alıp bardım. Oçoktun tüýünde kastrulun aldında gary olangon samandy gösöp oturupdur. Kastrulgada saman salıp koygan eken anysy gaýnap atypdyr. Kılgıyak tarsan beçara ot titikde bunçukpay oturdu. Bir malda çoçuganda ele meniň golumdan gıyakta alıp aylandıra garap biraz tolgop güýge geltirip oýnap girdi. Hemi Rasul, oýnaganyň goýa gal. Aýtuga söz jetpeyt. Günü bugünküdey kulagymda. Oçokdan saman garolanyp anda-sanda jalyn götüre jarıp güýüp, kaýra güýgüm dep çatdy. Eközüň teň gözüge jaş gele galyp turdy. Avarga gılgıyakty taşladym da üýge bet aldym. Keyinki günü toga baryp bayağı aýyldy tap, kan gulgan kişilerine jolup baryny eşitip geldim. Gündüz bizdikine olturuşat da geçkirgende tegenen saklasının janna barıp gıya gününü uğuşat. Oşentip 3 gün katary menen uğuştu. 4-nji günü kan gulgandar işteki kegin geçip jüberişdi. Aýyldaşyna aýtışdy. Jüreme üýge, ötken işke salavat. Meni menen goştoşup jatyp gılgıyakty sundele alganym jok. Sende oýna baribir hiç kaçan golumdan gelbeyt. Mından naçar oýnagandan göre jön jürgenim jakşy. Al şu gıyakty, saga berdim dep bir aýtgandan uşunu aýtdym. Oşondan keyin goluma gılgıyak karmaganym jok. Birok ortadogy kan gulgan gekti jaraşdyrgan gü kulagymda turat. Oşondan beri eger gılgıyakta oşonda oýnagandy büyük adamlar ugup turguday bolsa, anda gönüne jamandyk saktagan bir adam tabylbas bele.
Düýnede gastaşy bolbos bele dep köp oýlanam. Emi atama baýlanşdy kiçineki eki okya bar. Oşony aýtyp berey. Hacı atty Götsatlindek biri Hunzakta traktor açıp atamdy çakırıp alıp mınday deyt. Sen toluktarga belgili adamsyň. Menin traktorum jönde bir makta ır жазıp eldin barına daňaza kılıp berbeýsiňbi? Akysyn çöntöňe şır salyp berem. Atam çyn ele ır жазıp, çyn ele traktordy daňazalap, birok kişi baş bakbas, ıplas jer gatary teskerisinden daňazalap taştaýt. Irdy ukkan kişinin bari traktordy da ýesinde çala bolat. Bizden gamzat kup geliştiripdir dep geleke kılıp ötüşet. Irdy kulağa çalgan traktorçy çypylyktap, "Emne kılarym bilbey. Tokulgasy menen attartaýyn, aýlanaýyn. Irıňda el ukbasyn" dep atama gelet. Bir aşudan aşkan söz ekinçisinden aşpay goýaby. Götsatlindik traktorçy jönündäki ır batyle aýyldan aýylga taraýt. Oşolar emgiçe el özünde bar. Akırı hacı traktorin jap tynat. Bir jolu bizdin üýden goýdun sürsügen eki jambaşyn biri götörüp getipdir. Algan kişi gaýtap gelip bermek bile. Angyça aýylga gamzat uşul uuru jönde ır жазmak bolupdur dep söz tarap ketdi. Oşol günü uurda algan sandardy gaýra üýüzdün balkonunda taştap getipdir. Atam ır jazaýyn degende emes. Jaňy baş goşkon juwaýlar gede öýde tömen aýtışa galgan uçurlar bolat. Uşunday geçlerde alardan joldoştoru bolganda albette güýösüniň dostoru tereden tüne turup alyşyp çoňgurda oýnap girişet. Çoňguruny üý biledegi ança-munça çatakty basyp salat. Menin de fotograf jana muzykant Amin Çutuýew degen dosum bar. Men üýlengenden algaç ýyldary beçara dosuma dalay ret bizdin tereden tüýünde güýç çalyp turuşga tura geldi. Amin Çutuýew, "Nege sen kılkıyaňdy goluňa alyp bizdin gılımdan jaňjal çatagynyň jagy jap bolsun üçin düýne teredesini tüýüne gelip güý tartyp berbeýsiň?" Chicago'dagy bir joluguşuda Amerikalyk bir akyn ekөөbüz birdemene gaty talaşyp kaldyk. Talaş küçöp taza eldeşpes awalga jetip kaldyk. Angyçal atam ekendik soguşta Germaniýada ölgen bir tugan jönde ıryn okup jiberdi. Men de oşo gezde oşo ele jerde nabut bolgan bir tugan jönde ırymda okudum. Talaşybız tınçy düşdü. Jol geze gırdyky bolup kaldy. Atagan at debeýsiňbi? Gurman bolgondardy göbestep esibizde ulam jaňylap, gezekti, joldu ırga göp berip turar bolsak emne. Menin ata babam goňşu jatkan Gruziýany göp çap alyp turgan. Uşunday bir jasagan jürüşünde alar Gruzindin gelečekdegi klasigi David Guramishvilini avartoloruna urday gaçyp getişken. Biýik tolu Unsukul aýlynda ordo jatyp, beçara tutkun Gruzin ırlaryny ırdagan. Özü ır çygaryp жазgan. Utsukuldan alyp dep gaçyp çygyp Rossiýaga ötüp andan Ukrainaga bargan. Tbiliside bul eň çonun akyndyň üýleýinde men da boldum. Söz berip kalyşdy. David Guramishvili syýakty çoň akyny bolgan üçin Gruziýa bizge, Dagystandyklarga köp garyzdar dedim men tamaşalap. Eger biz uğurdap barıp orgo salıp taştabaganda balkim al ır жазбай kalat bele. Rossiýaga, Ukrainaga çeýin barat bele, jok bele. Mintbegende bütkül ömür bayan taptakır başkaça bolmak degendey aytıp gelip ayagında mintdim. Menin atabam jaş knyazdy uğurdap jatkanda akyn ekenin bilbey kalgan. Any bilgende bul işke barışmak emes. Birok emnesi bolsa da eger başta David Guramishvilini Dagystandyklar tutkundap ketken bolsa, adır Dagystandyklar al poeziyasy menen tutkundap oturat. Muna mezgildin özgörörün uşundan biliňiz. Adyrky uçurdun ırlary da jaňa. Birok biz eskilerin esten öçürüp taştaganybız jok. Bul kymbat kazanany azyr Dagestan eli bardyk adamlarga taratyp jatat. To jaratylýy gataly gelet. İlgeri balдар köp çarçagan. Birok ölböy aman kalgany uzak yaşagan. 100den aşa ömür sürgen. Ozdo gırdın bar ele elde tübölük kalıp kalgan jok. Birok oşolaryň içinden jaşap kelatkandary kılımdarga ketet. Bala gezinde erkek balдар köp çarçagan. Kızlar bışıgırak, çyragırak bolgon. Irda dele oşol. Bir jerde çap algandagy ırlar, uruş, gırgın, sögöçtülük, kek, biröөнүn gök jaldygy jönündäki ırlar emne üçündür bara-bara unutulup, süýü ırlaryň ömürü uzaryp gele beret. Birok bayırkı ırlaryň kanday bolsa da Dagystandyň jaňy muzykasyndan baş sözüň dönüp turat. Eski pandurga jaňy kılдар tagylganday, toğluk kıldın banjalary şıpıldap,
Pianinonun biri kara, biri ak klavişalarını basat. Men ırdı uyda tuğulup östüm. Koluma karandaştı, jüreksünüp jatıp aldım. Payajaga kol tigidüge batın albadım. Birok kol tigizbey koyuşka da kudretim jetpedi. Men kızık avalda kalgan elem. Gamzat sadasadan keyin dagı Rasul sadasa. Başkaça aytkanda, sada ayılnan degen bir önün çıkışı kimge gerek ele? Bir ayıldan, bir üydön, bir Dağıstandan. Kayсы жерге барбайын, kimdir menen jolугуп сүйлөшпөйүн, атүгүл башымда чачым агала болгонго чейин, качан каерде болбосун, эми биздин Гамзаттын уулу Расулга сөз берилет деп айтышат. Албетте Гамзаттын уулу деген намды көтөрүп жүрүү чоң сыймык. Бирок өзүңчө да болгуң келет. Өзүңчө боло коюу жеңил желпи иш эмес. Бир жолу Тоолуу райондун бирине барып калдым. Бир нече айылдарда болгондон кийин алдыда Цумада деген бир айыл калды. Эл калдайып чогулуп турган экен, алыстан эле көрдүм. Зуруна тартылып, ыр-ырдалып жатат. Күтүнгөндөрү чоң, менден башка келчү киши деле жок. Ушунча сөйлөткө бир чети иштен ыраазы болсом, бир чети мынчалык азырынча арзубайм го дегенчелик кысынып да келатам. Жакындап келип машинеден түштүк. Гамзат карыя гана дешти ширеле. Гамзат Махачкалада, ал бияка келейин дегенде эмес. Мына Гамзаттын уулу, мен келдим. Бизге Гамзат келет дешпеди беле? Баягы калдайып турган эл четинен тарай баштады. Менин тегерегимде жаштардан бир азы гана калды. Чогулуп алып ырдадык. Элдик ырлардан да, атамдын ырларынан да, атүгүл арасында мени да бир ырымды ырдадык. Менин алырым эрин көтөрүп, тепкич менен жогору чыгып бараткан атасынын артынан мурнун шыр тартып, камчыны сүйрөп бараткан балага окшош эле. Биздин пандур, тоолуктардын пандуру. Улам жаш өйдөлгөн сайын улам тереңдеп турмушту, адамды, дүйнөнү баамдап билген сайын, ошончолук сени колго алууга батын албай баратам. Сенин кылдарыңды тагып толгоого келтирген миңдеген кылымдар, миңдеген ырчылар сенден не деген ажайып үндөрдү чыгарды. Кулаңды толгой ачтаганымда жүрөгүм алдан эден кооптонуп, сокпой калгандай сезилип кетет. Кокус ошондо тырс деп кылың үзүлүп кетсе, мүмкүн бир тамыры кошо үзүлүп кетер беле. Кылды ушинтип үзүп алуу оңой эле. Ал ырды өлтүрүү деген сөз. Бирок эмне болгон күндө да мен сени колума алып, толгоңду келтирип, өз ырымды ырдашым керек. Мейли алырым Дагыстандын башка ырларынын арасына кирип көрүнбөй калсын. Айлаганча менин үнүм эзелки ырчылардын үнүнө теңелиши кайда? Ооба, биздин ырларыбыз башкача болду. Махмуттан кийин жар сүйгөн киши жокпу? Сүйүү ырлары эмнегедир угулбай калды го? Сүйөрүн сүйүп жатышат го, бирок ырдын эмне кереги бар? Азыр муйуге боздоп ыр арнап, аны ала качуунун кажаты жок. Муйу өзү эле келет. Шамилден кийин эмне баатыр адам түгөндүбү? Эр жүрөк, көкжалдар, даңктуу саргылаштар жөнүндө эмнегедир ырдалбай калды го? Көкжалдар жок дейсиңби, бардыр. Бирок азыр кылычтын өзү тынчтык, бейкуттук тилеп турганда, уруш жөнүндө ырдын эмне кереги бар? Менин үнүм Дагыстандын башка үндөрүнө жетип, билинбей калса, анда эмне болмок эле? Башкалар келет. Мен ырдай албаганда ошолор ырдап жеткирет. Карлык адамды канча кубаныч шаттыктан кагат. Каруу күчтү көздүн курчун алат. Кулакты каңырыштатып, дүйнө менен сенин ортоңо күйгүм көшөгө тартат. Кээде шарап куйган чөйчөккө колуңдун алы жетпей калат. Бирок мен андан коркпойм. Себеп дегенде ал бардык аларын алар. Асты ырды менден ала албайт. Менин Махмудумду, Батырайымды, Пушкинимди, Гейнемди, блогумду, не бир сайгашка ырчыларды, анын ичинде Дагыстан ырчымды алып кое албайт. Дагыстан турса болду. Ал болсо, анда бизге жашоо бар. Анда биз жоголбойбуз. Тоолук айылдардын биринде балдардын бир оюнуна катышкан жайым бар. Ал оюнду издесең табасың, тапсаң аласың деп атасы болот. Кыздардын бирөө кайерге жашынганын көрбөс үчүн баланы бөлөк бөлмөгө чыгарып ийишет. Ал аз келгенсип көзүн таң коет. Кайра келип издей баштайт. Баары хор менен айдай далалай деп ырдап турат. Бала издешүү жерден издебей, башка жака баратса үндөр пас, муңкануураак чыгат. Түз баратса көңүлдүү ырдашып, жандана түшүшөт. Кызды тапса баары алакан чаап, экөөнү бийге түшүрөт.
Ушинтип ыр gözü taňlygan balany tuura jolga bagyttap, gözlegönne jetkiret. Men ırdy üýde, ırdy Dagystanda, ır өлkösü Rossiýada, ırdy dünýede töreldim. Men ır güçün, ırdyn basyn bilem. Eger Dagystanda ır bolbosa, anda hiç kim al jönde azyrky bilişinçelik bilbeýt ele. Dagestan anda adaşkan gaýbiriňe okşop kalmak. Şükürçülük, ır bizdin toğdağı, iri muyru bir taman joldordan çoň düýnege alıp çykyp, dostlar taap berdi. Barga belgili lakap sözdü Abu Talip mıntıp burup aýtyp jüret. Sen maga ırdap ber, men senin kim ekeningdi aýtyp bereýin. Dagestan özünün ırlaryn ırdady. Al ırlar düýnege tüşünüktü bolup olturat. Gitep. Tiyeh degen sözdün avarça iki manisi var. Birincisi koydun terisi, ikincisi gitep. Ar kim başına giygen bapagyn saktay biliş gerek degen gep var. Bapak bolsa koydun terisinden jasalary belgili. A toğluktun başı bolsa bizdin tilimiz, tarıhыбыз, povestlerimiz menen angemelerimiz, ulamışlarımız menen adat saltыбызды saktap kelgen japadan жалгыз жазылбаган kitep boldu. Koy terisi Dagystan jönündeki oşol жазылбаган kitepti toğluktun başını saktap, korgop jılıtıp geldi. Bu kiteptin dalayı bizge çeyin gelip jetti. Dalayı jolda buýdalyp jogolup izsiz getdi. Anın ayrım baraktары maydanda jalın geçip kurman bolgon batırlarça jok boldu. Bu apak ok menen kılıçtan saktay albady. Ayrımdары bolsa boronda buýugup, joldan adaşıp, karu güçü kalbay, töpsüz bir tuňguýyka düşüp, je göçkünün aldında kalıp, bolbosa karakçının kanjarına bar vurungan joloçuday ikinci gaýrylgys boldu. Jogolgon bıçaktan sawy altın deşet emespi. Göňülüňde ır gurap jatyp kapısынан bir sawan unutup kalsaň, oşol barına mykty çykkanday görünet. Ölgön uy esine düşkönde adamga oşol uy barынан süttüýdüy, sütü de mayluday bolup görünet. Mahmud'tun atası akın oğlunun bir sandık tolu kol yazmasını örtüp jübergen. Al oğlun adaştırıp jürgen oşol ırlar dep düşüngen. Azır barına sandıktın içinde Mahmud'tun eň mykty ırlary getkendey görünet. Bir gezde Şamkaldın saray ırçısı bolup turganda irçi kazak dalay ırdady, birok aların köbü saraydan sırtka çykpay kala berdi. Gebiri gana tosmodan ary uçup kalkka jetdi. İrçi kazak ayçu deyt, ır düşüngөнгө gelgende Şamkal da bir, eşek da bir dep. İrçi kazaktan oşol dayınsız ırlary emi barına myktyday görünet. Otko ırgıtılgan neçen pandurlardın ünü bizge jetpey kaldı. Suğa ırgıtılgan neçen çoň gurulardın güýsü izsiz getdi. Kurman bolup kaza tapkandardın barın estep, men bugün özgöçe kusa bolgosyp. Birok bizge çeyin gelip jetkenlerden oku olturup, jüregimde guwanyç kaptap, bagasyn ölçöp bolboy turgan, bizdin ozeki kitebizde gastarlap götürüp, bizge çeyin jetkirgen beçara toğluktardın jüregine meň ireti razy bolup. Uşul povestler, angemeler, ırlar emi sıya menen gagazga düşüp basmadan basılıp çykkan kiteplerge mınday dep aýtgansyt. Biz жазылбаганда mezgilden ne bir boron çapkynyn jirip, yüzdegen yıllar jürüp oturup, uşul günge jettik. Basmadan boyga jetken kızday ele jasanyp çykyp atasyňar. Kuru degende gelerkim onga jeter bekensiňer. Göröbüz deşetalar. Sözdü kim jakşı saktar eken. Kitepkanalar menen kitep skladlary öje adamlardyn jüregi. Köp nerse unutulat. 100 saptan bir sap kalat. Birok oşonun kalgany için bolsa demek tübölük jaşooga ee boldu degen söz. İlgeri balдар ımırkay gezindele köp çarçagan dedik. Jaradar bolgondordu Şamil daryaga sekirүүgө buyrugan. Uruşka jaraksız jarym jan adamdy al, juk kılıp jüri algan emes. Mezgil özgördü. Vıraşlar alpeştep kan görüp, böböktөр ösüp jatat. Jaradar bolgondor katarga koşuluуда. Butsuz kalganga but salıp beret. Adamdarga gelgende mınday özgörülörgө razı bolup alkoo gana gerek. Birok ara törölgen atygül ölük düşkön ırlar, kan söylü jok araňjaň çologoýlarga gelgende da aýrykça ıraýymdуулukty görsetip jatabız be.
Бардыгы китепте сакталып, кагазда жазылып калып жатат. Бардыгынын жаны сактап, китепканалар турат. Башта айтылган сөз унут, жазылган сөз эстелик дешчү эле. Эми тескерисинен кетпегейле. Мен китеп жазууну жектеп жаткан жерим жок. Алар тоо артынан көтөрүп, капчыгайды жарык кылып, караңгылыкты, наадандыкты, түркөйлүктү кубалап чыккан күн мисалы. Апам мага түлкү менен чымчык жөнүндө бир жомак айтып берген. Bir darактын башында бир чымчык жашачу экен. Бекем жылуу уя жасап алып, ошол жерде балапандарын чыгарып, беймарал жашап жүрүптүр. Күндөрдүн биринде дарактын түбүнө бир түлкү келип отуруп алып, мынтип ырдайт. Адыр-будур асказо, абалтадан меники, айланаңда аскартуу алар дагы меники. Ушул жерде көктөгөн дарак дагы меники. Уя салган бу жерге уя атышко сеники. Акысына сен эми bir балапан бересиң, бербейсиңби көрөсүң. Кыйып таштайм даракты, баарын кулап өлөсүң. Паана туткан дарагын, жылуу уясын, калган балапандарын сактап калмакка, чымчык эң кенжесин түлкүгө кармата берет. Кийинки күнү түлкү кайра келип баягырын кайра ырдайт. Жана бир балапаны курман болот. Ошентип байкуш чымчыктын көз жашы тыйылбайт. Таң атты. Бир балапанынан айрылат. Анын башына түшкөн кырсык башка чымчыктарга угулат. Учуп келишип эмне болгонун сурашат. Акылы жок чымчык бышактап болгон ишти айтып берет. Анда беркилер айтат: "Сени Кудай уруптур. Сенде акыл калбаптыр. Оңбогон түлкү оңбоптур, оңдурбай сени алдаптыр. Кескин десең даракты куйругу менен кесеби? Жеткин десең уяңа куйругу менен жетеби? Ара кайда ал итке, балта кайда шүмшүккө? Кандай жансың дегөзүң кабылган бөөдө түйшүккө?" Бирок муну түлкү билбейт. Баягысында эле келип коркутуп үркүтүп, аласамды бер дейт. Болбосо баарыңды кыйратып, даракты кыйып таштайм деп ырдайт. Бирок башта жүрөгүн түшүргөн сөздөр эми чымчыктын күлкүсүн келтирет. Ал айтат: "Тамыры мунун тереңде, күрөгүң апкел казып ал. Сөңгөгү бекем бул дарак палтаңды апкел кесип ал. Кылда учунда уян бар, шатыңды апкел жетип ал." Оозуна таш тиштегенде болгон түлкү ошо менен экинчи келбес болуптур. Чымчык болсо ошо күндөн ушу күн балапандарын чыгарып учуруп, балапандары жыргап сайрап жүрөт. Артта калгандыктын, наадандыктын, караңгылыктын айынан Дагыстан канча баласынан айрылды. Өзүңдү өзүң билүү үчүн китеп керек. Башкаларды билүү үчүн китеп керек. Китепсиз эл көзүн таңып алып, темселеген кишиге окшош. Дүйнөнү көрбөйт. Китепсиз эл күзгүсү жок адам мисалы, өз жүзүн көрө албайт. Дагыстанда болушкан саякатчылар артта калган караңгы тоолуктар деп жазып да айтып да кетишкен. Бул сөздөрдө өзүн өйдө койгондукка, басмырлоого караганда чындык көбүрөөк. Алар бала бойдон жүргөн чоң кишилер деп жазган дагы бир чет жердик бирөө. Булар түркөй, так ушундан пайдаланыш керек дешкен кара санатайлар. Эгер бул элдер согуш жүргүзүү искусствосун өздөштүрүп алса, буларга эч ким кол көтөрүүгө батын албас эле деп айткан бир полководец. Азыркы билимди Хажы Мураттын эрдигине же Махмудтун эрдигине кошсо не болор эле дешет тоолуктар. Бир ирет Хажы Мурат Шамилге айтыптыр: "Эмне туруп калдык? Көөдөндө жүрөк ээ бербей, колдо курч канжар турганда эмне кылчактайбыз? Барабыз алдыга, жол жок жерден жол табабыз." Токто, сабыр кыл, Хажы Мурат. Аңтаңдап шашкан булак дарыяга жетпейт. Китептен акыл сурайлы. Акыл китепте. Китебиңизде акыл болсо болуп аткандыр, имам. Бирок азыр бизге эрдик керек. Эрдик деген кылыч мизинде, эр үстүндө. Китептин да эр жүрөгү бар. Китеп. Тамгалар, саптар, барактар. Мындай карасаң жөп-жөнөкөй барак. Бирок мында сөздүн музыкасы, тилден ыргак көсү, ой бар. Бул ушуну жазып отурган мен өзүм, өздөрү жөнүндө өздөрү жазып кеткен, мына эми кайра алар туурасында мен жазып отурган кишилер. Бул аптаптуу жай, кышкы бороон, кечээки болмуш, бүгүнкү тилек, эртеңки иштер. Дүйнө тарыхын ар адамдын тагдырында эле экиге бөлсө болот. Китеп жаралганга чейин, китеп жаралгандан кийин. Биринчи мезгили түн, экинчиси ачык күн. Биринчиси караңгы кууш капчыгай болсо, экинчиси
jayık mekin, je to çokusu. Eger tarih bizde türköylügüz üçün dalay kılımdar boyu gatal jazalap kelgen bolsa, demek türköylüktün özü anık kılmış eken, dep atamdın aytkany var. Eki mezgil, gitepsiz jana gitepke jetken mezgil. Adır adamga te edireňdep çurkap жүрgön gezindele gitep alipe bolup koluna tiýet. Alime Dağıstan 1000 degen jaşka gelgende barıp koluna kitep karmady. Okugandy da yazgandy da geç, öte geç üýrendi Dağıstan. Buga çeyin neçen kılımdar boyu toluktardan barağı asman, tamgası jıldyzdar bolup geldi. Korgoşun bulutlar sıya çelek. Jağan jan sıya, jer barak, çöptör, güldür tamga bolup geldi. Uşunday barakta okumakçı oldu. Üstünü eğilip obu oturdu. Gündün kızıl nurları karandaş boldu. Alar askalarga, bizden жаңылыштыk menen gatalarga tolgon tarıhыбызды жазdı. Erkektin denesi sıya çelek, kanı sıya, kanjarı karandaş boldu. Ölüm kitebi oşondoyça жазıldı. Anın tili barına түшүнүктүү ele. Kotorunu talap kılbady. Kendiri kesilip münkürögen ayal sıya çelek. Göz jaşı sıya, жаздыгı darak boldu. Kaygızlardın kitebi oşondoyça жазıldı. Birok any okugandar az. Sebep degende toluk zayıp göz yaşın adamga görsetpeydi. Kitep, жазуу, bayağı til taratqıç bizge unutup berbey ketken eki kenç uşul. Kitep üydün terezesi. A biz tuyuk duvalların içinde oturduk. Tereze bolsa jer menen deňiz meýikinin tolkun jüregen geremet kemelerdi göretelek. Biz aldaganday sebep menen kıştap kalıp suw kışkırıp güçögöndö jyluga girgizip koyçu degençelik terezenin aýnegin tumşugu menen urgulagan çymçykka okşoduk. Toluktardyň gebersip suw tilep gurgap jalyndagan erinderi, Aşilbirstin gözünde güýgen gözlerimiz. Eger karandaş alıp kagazga jaza bilgenibizde, balkim kanjar ala çurkonun gajatı bolbos ele. Kılıçты şart tagınıp, atты tokup erge ırgıp menip, uruş talasına çıkıp ketүү jagına gelgende, biz hiç kaçan kaşanlık kılgan emesbiz. Bul işte bizden tökörübüz, tülöýübüz, sokurubuz bolgan emes. Birok uşul maýda kumurska giyipdi tamgalarga gelgende biz kaşanlık kıldık, geçikdik. Oy aksap atkan jerde unsukul tayaktarынан ne opa? Mından 1500 yıl ilgeri Armyandyň daňkly jokeri Mesrop Maştot kural jaraktan görü жазуу güçlülük kılarına gözü jetip Armyan alfabetini tüzgön ele. Men bayırkı kol жазmalar saktalgan Maten Adaran da bolgomun. Oşonda mingdegen yılдар boyu kitebi da жазуусу da jok, enebey jüre bergen Dağıstanda oylap ayabay geyigem. Tarih mezgildin eleginen ötüp kete berdi. Hiç kanday iz kalgan jok. Oğuzdan oğuzga göçüp, jürökten jüröke ötken gana güngürt, jarımı tögün jarımı çın ulamıştar, ırlar jetti bizge. Ulamış köp, jomok köp, ukkan birin enemden, ebaqtağı şol gepti eske tüyüp gelemmen. Bolgon eken bir toluk bolottan gurç jürögü. Han oşonu bir günü çakırtırıp jüberdi. Atı Selim, al Gökjal, Ak Sarayga geldi deyt. Kanca eşikten ötken soň handyn özün gördü deyt. Bağlı gilem Jakuttaş, bakta susu atılıp, baylığın büt jaydy han bar dünösü çaçılıp. Ne bir şumduk buyumdar, neler gana jok munda. Türkün baylık gazyna tügöl turdu astında. Golun jaňsap ak çaçhan konoguna gep aýtdy. Kalaganyň albatır kanattan da dep aýtdy. Bary sonun bulardan birok aýtar akylym. Atdyň aýda bogin arman kılba batırım. Daro aýtdy yer toluk, daldaýıp alıp müçösü. Kanjar kılıç at bergin, jete tuşul üçösü. Argımak tuýlap aldymda, albars kılıç golumda turgan gezde bulbaylık, tuğra jatar jolumda. Atdyň eni er babam, at minip kılıç karmagan, aldında turgan kitepti al dep tursa albagan. Kagazyby başgaby, kabyňa myktap salsaň ne? Kanjar garmap çykkança kalem uçtan alsaň ne? Erdiňiň bar esiň jok, eni babam sezbediň. Ekimet kitep kanjardan ekese öýde ekenin. Kagazdyn sözü kanjardan, kançalyk kurç bolorun, kalasa kança tulpardy, kaltyr bartka goýorun. Bilbediň gaýda jataryn, bilim bıçak arası.
Kılımda bartqa kaltırıp kılgan işin garaçı. Baladay kıldың sen bizde. Kitep betin açpagan, geçigip gelip mekteptin bosogosun attagan. Bizdeki toğ ırkalarından arele Gruziya. Köp kılımdar ilgeri Şota Rustaveli, Jolbors derisin jamıngan batır jönünde poemaсын jaratıp, Gruzinlerge belek kılıp kaltırdı. Anın mürzösün köpkö izdeşti. Bütkül çıgıştı gıdırıp çıgıştı. Anın mürzösü eş jerde jok bolgon menen, dep aytty bir ayal. Jürögü bardyk jerde tirүү sogup jatat. Adamzat Kafkaz zookasına qadalıp taştalgan Prometey jönünde povesti okup keletat. Mingdegen жылдардан beri Araptar barak betinde ırlarga göz yaştарын tөгүп keletat. Mingdegen жылдар ilgeri palma жалбырактарына industar өздөрүнүн açkan çındıktарын, adaşkan жаңылыштыктарын жазып калтырышкан. Ошол жалбырактарды кармаарда колум калтырады. Gözüme jakın ayar karmap gördüm. Japondun 3 saptan turgan ajayip ırlарын айтпайсызбы? Ar bir tamgasının, tağırak aytkanda ar bir belgisinin arjagında mani jatkan bayrıkı Kıtay жазууларычы. Eger İran şahtары Dağıstanга kılıçın gayrap uruş otun tutantkandın oruna Firdavusinin akılın, Hafizdin Sünüsün, Sadenin erdigin, Avicena'nın oyların alıp gelişkende, alar артын карабай kaçışka argası bolboyt ele. Nişapurda men Omar Hayyam'nın mürzösüne vardım. Ey Hayyam'ı dost, oşu gezde şahtın oruna sen barganыңda, toğ elderi kanday kuvanış menen tosup alat ele, degen oy geldi maga. Algebra tüzülüp kalgan gezde biz ali sanaktı bilçemeselek. Ne bir zalkar poemalar dünküldöp jatkan uçurda biz apa dep jaza albay oturgan gezele. Bizdin birinci tanıganыбыз orus saldatlar boldu. Anam bar orus akınдар menen tanıştık. Eger toluktar Pushkin menen Lermontovду okuy alganda, mümkün tarıhtan özü başkaça jol menen ketet bele. Bir toluk Tolstoy'dun Hacı Murat'ını okutup oğup, mınday ekimet kitepti Kuday ele жазбаса, pendenin kolundan gelbeyt degen eken. Kitep üçün ne gerek bolsa bizde bar ele. Süyü dese süyü, erdik dese erdik, kandu tragediyalar, sürdütük degen jaratılış. Var, birok kitep jok boldu. Soluktap jaşın tögüp jaş koluktu. Erkekten kızgançaktar kança çıktı. Koluna kancar karmap kança güyö, kıynadı Desdemona toğluk kızdı. Gamlet, Ophelia, Juliettalar. Alardan ulamışta neçeni var. Tarıkta bar boldu jalgızgana. Bolbodu Shakespeare'ler жазып kalar. Kuş sayrap bulagırdap ne bir güylör. Tögülüp toğ içinde turganın gör. Neçen doğru oşolordu жазып berer. Bolbodu toğluktan Bach, Beethoven'der. Oşentip neçen zaman жылдар uçtu. Öltürse Julietta'day toğluk kızdı. Toğluktar al jönde ır жазбастан, oğ atıp, kanjar karmap, öç kuğuştu. Kumuk Hayl'ın janında Aksak Temir'din askeri menen bolgon aygışkan salgılaştan keyin, toğluktar kolga düşkön oljosun çoğulta gelgende, nabıt bolgon birönün çöntögünөн kitep taap alışat. Baraktap görüp tamgaların ünküyüp tiktep oturuşat. Birok bir da birin okuy albayt. Akır örtüp, tıtıp, şamalga uçurup jübermekçi boluşat. Oşonda er jürek estүү ayal Partu Patima tura kalıp, düşmandan algan kural jaraktar menen birgele katıp koygula deyt. Hem onun emne gerek var? Je eçkimiz okuy albasak. Biz okuy albaganыбыз menen bizdin baldarыбыз, neberelerimiz okuyt. Mında emne жазылганын kim bilet? Mümkün bizdin taqdırыбыз жазылgandır. Surakat Tunisinskiy'din Araptar menen salgılaşında kolga düşkön bir Arap toğluktarga atın, kural jaragın, kalkanın berip, birok gökürögüne katıp жүрgön kitebin berbey koygan eken. Surakat tutkunga atı menen kural jaragın berip, kitepti alууну buyurup mentet. At menen kılıç özübüzde da tolup jatat. Alemi kitepten birөө da jok. Araptar silerde kitep köp. Uşul жалгыз kitepti bizden emne ayaysın? Jokerler taң kalıp, asker başçıga aytat. Kitepten bizge emne geregi var? Okumak tügül, oň karmagandy bilbeybiz. Anan at menen kural jaraktan öýde koygonubuz kanday? Mezgil gelet. Munu okuganlar da çıgat. Mezgili jetkende toğluktardın çapanı da, bapağı da, atı da, kanjarı da uşul bolat. Dağıstandı basıp almakçı olgan İran şakının işi gıyşangdap,
Артына кете баштаганда ал жерди казып, өзү менен кошуп ала жүргөн асыл баа буюмдарын көмүп таштайт. Чуңкурдун үстүнө жалпак таш жаткырып, бетине таканын сүрөтүн оюп түшүрөт. Күбө болуп көргөндүн баарын шах өлтүрүп салат. Баары бир Муртазали хан ошол чуңкурду таап, алтын, күмүш, асыл таштар толгон сандыкты таап алат. Шахтын казынасын 20 качырга жүктөп кетишет. Ошолордун ичинен бир нече фарсча китептер чыгат. Казынанын баарын карап туруп, Муртазали хандын атасы бир колу жок Сурхат мынткен экен: "Уулум, чоң казына таапсың. Жоокерлериңе таратып бер, кааласаң сат. Акыры түгөнчү дүйнө. Бирок 100 жылдан кийин болсо да толуктар мынабул китептерге катылган казынаны ачышат. Буларды эч кимге бербе. Булардын баасын ченеп болбойт." Шамилдин Магомед Тагир аль-Карахи деген секретар болгон. Шамил аны опурталдуу жерлерден алыс кармаган. Магомед Тагир буга сал нааразы болуп мындай дейт: "Имам, мен эмне ишеничтен кеткенминби? Мен деле майданга кирейин. Баары набыт болуп кеткен күндө да сен тирүү калышың керек. Кылыччан жоокердин ордуна ким болсун табылат. А тарых жазган адамды табуу кыйын. Сен биздин күрөш жөнүндө китеп жаз." Магомед Тагир китебинин аягына чыкпай каза тапты. Бирок баласы атасынын эмгегин бүтүрдү. Бул китеп кээ бир салгылаштардагы имамдын кылычы көрсөткөн эрдиктер деп аталат. Шамилдин өзүнүн чоң китепканасы болгон. 10 качырга жүктөп, 25 жыл бою ал китептерин улам бир жерге ташып жүргөн. Аларсыз ал жашай албаган. Кийин Гунип тоосунда туткунга түшкөндө Шамил китептери менен кылычын өзүндө калтыруусун суранган. Калугада турганда китептерди көп сураган. Кылычтын күнөөсүнөн далай уруш жеңилишке учурады. Бирок китептин күнөөсүнөн бир да жолу андай боло элек деген ал. Жамалуддин Россиядан кайтып келгенден кийин Шамил аны толуктарча кийинүүгө мажбур кылган. Бирок китептерине тийген эмес. Капырлардын китептерин сууга ыргытып жибербейби дегендерге ал айткан: "Бу китептер биздин жерде бизди атып жаткан жери жок. Айылдарыбызды өрттөп, кишилерибизди өлтүргөн булар эмес. Ким китепти кордосо, китеп аны кордойт." Аттиң, билбей калдык. Жамалуддин Петербургдан не деген китептерди алып келди экен? Өздөрүндө жазма жок дагыстандыктар кээде бөтөн тилде кай бир сөздөрдү жазып калтырган. Ал сөздөр бешиктеги, канжардагы, шыптын тактайындагы, мөрзө таштагы жазуулар. Алар араб, түрк, грузин, фарсы тилдериндеги сөздөр. Мындай оюм жазуулар көп. Баарын чогултуу мүмкүн эмес. Бирок өз тилиңде бирөөн да окуй албайсың. Өз ысмын жаза албаган толуктар анын ордуна кылычтын, аттын, куштун, тоолордун сүрөтүн түшүргөн. Кээ бир мөрзө таштагы жазууларды мындай которсо болот: "Бул жерде көксөгөн жашына жетип, 200-гө чыкканда каза болгон Бөгүп бай Зайыптын сөөгү коюлду. Бул жерде Ажархан менен салгылашта 300 жаш курагында курман болгон Куба Алинин денеси коюлду." Нечен тондорго сыйбас тарыхтан тамчыдай гана кабарлар, бирин-экин сөздөр калды. Адабият институтунда окуп жүргөнүмдө бизге байыркы грек адабияты боюнча чачын ак баскан ак көңүл карыя Сергей Иванович Радцик сабак берчү эле. Ал бардык антик тексттерди жатка билчү. Байыркы грек адабиятынан чоң-чоң үзүндүлөрдү окуп берчү. Байыркы гректерди жанындай көрүп, ошолордон алган таасирин сүйлөп берүүгө кумар эле. Окуганда да ошол авторлордун өздөрү ушерде отургазып, сөзүнөн жаңылып кетчүдөй, алда кандай кооптон косуп, Куран сөзүн бузуп албагай элем деп, жан дитин таштаган мусулмандай өзгөчө кунт менен окур эле. Ал ошол айтып аткандарынын баары бизге не вактан тааныш деп ишенчү. Одиссея менен Илиаданы билбеген адам бар деген ой анын үч уктаса түшүнө кирбеген. Ал ушул отурган согуштан жаңы эле кайтып келген жигиттерди 4 жыл бою Гомерди, Эскилди, Еврипидти окуп олтуруп кайра келгенде эсептечү. Бир ирет балдардын канчалык начар билерлигин көрүп алып ыйлап жаздаган. Айрыкча анын таң калганы мен элем. Калгандар койгулаштырып бирдемени айтчу. Мен болсом бир жолу Гомер жөнүндө сураганда Максим Горкийдин Сулейман Стальскийди 20-кылымдын Гомери деп айтканы эсиме түшүп,
Gomer uşul emey kim deysiň dep Stalski jönde aýtyp girgenimde professordyň naraz bolganyny aýtpa. Şu hadiseýany okugandan keyin sen gaýda jürgen emesiň dedi al. Gitep degende jakyndan beri ele bile başlagan Dagystanda jürgen eme ekenini aýtyp gelip, günömdü jeňildetmekке uyalyp gysylbay ele turup, japaýy tolukmun dep taşladym. Oşonda professor men ölümi unutpas söz aýtdy. Jigit, hadiseýany okuýelek bolsaň, anda japaýy toluk boluş gaýda. Sen ali japaýy jyrtkyç boýdan turbaýsyňby? Hazır Gretsiýaga je Italiýaga baryp kalganymda, menin professorumda aýtkan sözlerin, anın baýrky adabiýatga mamelesin köp estim. Birok oşonda orusça özüm çaldırmıldır zorga süylep, tilim gelbey zorga okup jürsem, Gomer'de, Sofokl'du, Aristotel'de, Hesiod'du gaýdan bilem. Bul dünýäniň köp nersesi Dagystanga çoçun ele. Dalay kazyna andan oğlak jatkan. Bizdin ırçыбыз Tatam Muradovdun ünün ugu olturup, Maksakovanın gandaça ýylagany men aýtyp bersem gerek ele. Muradov A degen haripti bilbegen savatsyz bolçu. Oşonda 60'targa baryp kalgan çagy. Oşonda bar ele Maksakovany aýrykça tolkundantkan ırçynyn ünü boldugo dep oýlaşdy. Birok al aýtdy. Men ökülüşden ıylap atam. Emne degen sykyr ün, uçurunda jetektegen talimçige tuş gelse, bu ün dünýäni solkuldatpaýt bele. Emi geç. Dagystandyň tagdyry jönünde oýlaganymda menin esime uşul sözler köp düşet. Bu sözler tatamga ele tiýeşeli emes. Öz talantlaryny dünýäge tanıtyp çyga albay kança ırçylar, jokerler, süretçiler, balbandar kara jerge gete berdi. Alaryň ismin hiç kim bilbey kaldy. Bizdin da ne bir şalyapinimiz, paddubnylarybız bolboy goýdy deýsizbi? Abalkim bizdin Gerkulesimiz Osman Abdurrahmanowyň kara güçüne teknika, ık, amal aýla goşulsa, dalysy jerge tiýbes balban menen daňazalanar bilek. Anında talimçisi bolgan jok. Bizde konservatoriýa, teatr, institut, akademiýa atygül mektepler bolgan emes. Neçen zaman, neçen gılım babalar kılıç menen жазып öttü dastanda. Mına bugün kalam garmap balaňar, ulantmakçı oşol kılıç жазганdy. Golga garandaş garmap, tamga çiýgende bilbey geldi toluktar. Bagyn gıla dep gelgen duşmandarga, Zaporojецтерге okşop, alar eki manjasynyň ortasынан barmagyn çygaryp görsetdi. Je bolbasa andan da geliştirip bir nesenin süretini çiýip turup, jönötüp jüberişdi. Bul ölkö taş sandykdagy жазylbagan, ırdalbagan ır misaly. Kim any alyp çygyp gagazga düşürüp, ırdar eken dep aýtışdy Dagystan jönünde. Al sandykdan oğuzuna salgan gulpunyň açkıçy, tamgalar, sözler, gitepler ile. Dagystanyň gılımdar boýy ilinip gelgen or gulpusynyň açkıçy kimdiň golunda ekeni belgisiz boldy. Bul gulpularga dalaylar gelişdi. Atygül gebiri sandyktyn gapkagyn sagly açyp, baş bagyp görüşdi. Dagystandyklarynyn özü kalamdy goluna garmap görelek gezde, dalay saýakatçylar, izildeçi okumuşdular, Dagystan jönünde bötön tilde, arap, fransuz, orus tillerinde жазıp ketişdi. Eski kitepkanlardan senin atyňdy izleýim, Dagystan. Atyň türkün tillerde jolugat. Derbent, Kubaçy, Çirkey, Hunzak degenler gezdeşet. Saýakatçylarga rahmat. Alar senin bütkül tereňdiňdi, tataldyňdy bile alışkan jok. Oşense da atyňdy algaçlardan bolup bizdin toğlordun çeginen alys jelerge jetkirgen oşolar boldu. Andan keyin sözge degen Pushkin, Lermontovlar alışdy. Tüşkü sykta Dagystandyň tüzünde, gödünde ok, bılk ete albay jattym men. Ne degen saptar? Bestujov Marlinski bolsa özünün Amalatbegin жазdy. Derbent görüştönde al goluktusynyň mürzesine goýgan taş azyr da bar. Aleksandr Juma da Dagystanda bolgon. Erpeli jana Çiryurt poemalaryny жазgan Palijaevda bolgon. Sen jönde argym arganday жазdy Dagystan. Birok jaş ulan Lermontov menen Garya Tolstoyçoluk seni jetkire tereň düşüngen hiç kim bolgon jok. Senin bul ırçylaryňdan aldynda men gögel açaç başym diýip tazim kılam. Bul kiteplerdi men musulman Kur'an'da taberik tutkanday ızat menen okuym.
Уулга ат койгон күн чоң кубанычтуу күн. Дагыстан жөнүндө өз тилинде уулдарың өзү жаза баштаган күн. Мына ошондой даркан күн болууга тийиш. Биринчи мугалимим Вера Васильевна мени доскага чыгарып, сенин атыңды жаздырганда кетирген катаны эч качан унутпайм. Мен шыр эле Дагыстан деп жаздым. Вера Васильевна айтты: Дагыстан деген энчилүү ат. Баштамга менен башталыш керек деп. Анда мен Дагыстан деп жаздым. Мага чоң Д, кичине Д экөө тең керектей көрүндү. Мунун да ката экен. Үчүнчү жолу барып, бир Д менен чоң тамга менен Дагыстан деп туура жаздым. Өз атыңды жазууда, өзүң жөнүндө айтып берүүдө сени да ушундайча окутушту го, Дагыстан. Көп ирет кайра башына түшүүңө туура келди. Тамга алфавит тандадың, арабча, анан латынча, кийин орусча тамгалар менен жаздың. Талай каталарды кетирдиң. Себеп дегенде баш тамга менен башталчу нерсени кичине тамга менен жазып алгандар болду. Кичине тамга менен жазчу нерсени баш тамга менен баштап алгандар болду. Үчүнчү жолу барып гана туура жаздың, Дагыстаным. Мына Дагыстандын алгачкы китеп журналдарынын, гезиттеринин аттары: Таң жылдызы, Жаңы нур, Кызыл тоолук, Жейрен, Тоо макалдары, Кумук жомоктору, Лак күйлөрү, Даргын повесттери, Лезгин ырлары, Советтик Дагыстан. Мына ушунун баары өз эне тилинде. Булар жөн гана наам эмес. Буларды канат деш керек. 1921-жылы Дагыстандык өкүлдөр менен маектешкенден кийин Ленин Тоо өлкөсүнө өтө зарыл болгон 3 нерсени жөнөттү: нан, кийим, типография шрифттерин. Дагыстанда ат бар эле, канжар бар эле. Ленин нанга кошуп, аларга китеп берди. Революция Дагыстандын бешигине мээримдүү колун созду. Дагыстандын көзү ачылып, деңизди көрдү, өзүн өзү көрдү, өзүнүн өткөнү менен келечегин көрдү. Өзү жөнүндө жазып кирди. Сулейман Сталинский Максим Горкийден мынтип өтүнгөн: Экөөбүз тең кары адамбыз. Көптү көрдүк, турмушка көзүбүз каныкты. Экөөбүздүн тең китептерибиз бар. Бирок сен кагазга жазасың, сабатың бар. Мен ырдайм, жаза албайм. Экөөбүздөн Россия менен Дагыстанды көрсө болот. Дагыстанда өз ысмын жаза албагандар көп. Кол кой десең бармагын басышат. Бизге билимдүү жазуучулардын бир тобун жиберсең кантет? Алар барып, биздин дагыстандыктар жөнүндө бүткүл өлкөбүзгө, бүткүл дүйнөгө айтып беришкендей болсун. Сулейман Сталинский менен Максим Горкийдин сөздөрүн бири-бирине Эфенди Капиев которуп берип отурган. Горкий Сулеймандын өтүшүн аткарууга сөз берип, бирок Капиевди көрсөтүп: мына эми Дагыстанда окумал, таланттуу жаштар өсүп келатат. Алар өз жери жөнүндө республиканын бардык тилинде өздөрү жазышканы абзел деп айткан. Себеби деген Горкий, өзүңөр айткандай, үйдүн сыры дубалга маалим дейт эмеспи? Ошо Горкий айткан жаштар өсүп чыгып, мына эми каарлыкка баш коюп калган кез. Алар Дагыстан жөнүндө жазышты, дагы да жаза бермекчи. Илгери аталар балдарына мурас кылып, кылыч менен пандурду калтырган. Азыр калем сап менен китепти калтырат. Дагыстанда бала төрөлбөгөн күн жок. Китеп жарыкка чыкпаган күн да сейрек. Ар ким өзүнүн Дагыстаны жөнүндө жазат. 50 жылдан ашык менин атам жазды. Өмүрү жетпей калды. Эми мен жазып отурам. Бирок көңүлдө көксөгөнүмдүн баарын мен да жазып бүтпөйм. Ошондуктан балдардын жаздыгынын алдына канжар ордуна калем сап менен актай дептер коем. Атам да, мен да бир эле Дагыстан жөнүндө жаздык. Бирок биздин каламдардын тилинде ал канчалык ар башкача чыкканын караңыз. Ар кимдин өз почерки, өз тамгасы, өз манерасы, өзүнчө күүсү бар. Мына ошентип өзүнүн узак жолунда улам тизгин эсин алмаштырып, араба кете бермекчи. Өзүң билгенди колуңан келгенди жаз. Өзүң билбесең, колуңан келбесе, башка китепти оку, дечү эле атам. Китеп. Китепти сүй, билимге адам канбайт. Билими бар азамат жерде калбайт. Мейли жакыр, мейли бай, ким болсоң да. Китеп жолдош, китеп дос, китеп чанбайт. Барактарын ыйык тут, ардактап сүй. Маани кармап, маңызын эсиңе түй.
Girgen adam içinde köptü biler, gitep degen ajayip bir görküm üy. Alıp жүрсөң koluna anık kural, eň birinci geňeşçi akıl surar. Sen jaktırбай ırgıtıp jüberseň da, al tarınbay oku dep sırdı turar. Bilim degen güldübak daim bargın, düyüm dam köp butak daragarбын. Kança terseň tügenbös mömösünen, kalaşıňça ayarlap üzüp algın. Tagdyrыңdy janga aýtpas sırыңdy sen, gitepke aýt akıldaş gitepke şen. Ür degen sykyrdaýra susunan iç, barına жооп tabasyň suray bilseň. Atama jaş akynдар ırlaryň götörüp gelgende, al baryň goýup, sulu jazabı jokpu dep poçerkin garaçy. Sebebi aýdy oganda bolsa, anın esi de oşondoy deyt emespi. Anam barıp katalaryny oňdap, tynyş belgilerin goýuçy. Tuura jassaňar bolboýby degençelik başyn çaýkar ele. Jaş akyndardyň gebiri 20-njy gylymdyň Gomeri dele sabatsyz bolgan emespi deşip, sal aktanmakçy bolganda atam, oşondoy beken. Ha anasyn bilbepmin dep goýar ele jaş Gomerge. Mınday Gomerler azyrda Dagystanda köp. Atamdy ırdagy grammatikalyk katalar ile kıyla gıjalat kılıp taştaçy. Bir ret gazetaga çykkan ırınan sandagan katalar ketip, mıntep ır жазgany bar. Dagystandyň toyuna arnap жазgan ırımdy. Tanyy albay oturam aýtsam eger çynymdy. Jasap tüzüp jönötsem, jazasyn golga beripdir. Gögala goýdoy soýgan bu görbegöndü görüpdir. Özü düşüp kalgan bu öňköý mastyň goluna. Bir gumardan çygyşyp bileşken be jonuna. Je bolbosa beçara çondatlilikke jolugup, muştaşa ketip aýabay kalgan okşoýt sogulup. Gebir sapty garasam, bayandoç kalıp esi jok. Başı kalıp töşü jok, gesi kalıp gesi jok. Jay kalıp ketken saptarım, janele kalgan çürüşüp, korduk görgen nemeler, korgolup turat bürüşüp. Aksap biri bir jakta, sol bop turat tuyakta. Taş basıp kalgan bayağı Mustafa Baykuş syýakdy. Arsanyň aruşintip, arbyn gata jiberse, daňaza bolup dalayga daňty bolbos silerçe. Alıp koygan abzeliş, aýbyňdy moýnuňa, anda uşul ırdy da jarýalap koýgula. Atam. Any bilgenderden ar biri atamdy özünçe elestetse gerek. Albette al jeri aýdagan, çöp çap, arabaga salgan, atty sylap sypap bagyp, tawy menen mingen. Birok meniň göz aldyma anyň goluna gitep alyp oturgany gana elesteyt. Al gitepde har wak, muna adyr uçup ketçü çymçykday, ayar garmar ele. Üýge kişi kara köp gelişini jakşı görgen al, gitep okup oturganda birөө girip gelip jolta bolganda, namazı buzulgandan beter jaman bolar ele. Atam okup oturganynda, apam butun uç menen basıp, söýmöýün erine takay bizge şıwraçy. Tanç, ataňar iştep atat. Жазуучунун gitep okuşu, anın iştep atyşy ekenin al tuura düşüngen. Al özü atama baş bagyp, birdeme gerekpi? Syýasy tügengen jokpu? Oşonu suragandan aýbygyp turçy. Apam atamdyn syýasy tügense goýup tolturup, damamat göz salyp turar ele. Eger atamdyn ömüründe guwançly eki nerse bolgan bolsa, oşonun biri gitep alyp gelgen. Eger atamdyn ömüründe gaýgyly eki nerse bolgan bolsa, oşonun birin gitep alyp gelgen. Gitep degenimde özü okugan gitepler var, özü жазgan gitepler var. Kişiler aga emne gana surap gelişpesin, jok dep aýtgan günü bolgan emes. Bar tursa jok dep aýtuny al, barıp turgan katy günü, mından ötken kalp jok dep esepteşi. Jakşı görgen gitebin surap gelgende aýrykça jaman awalda galar ele. Bererim berip, gitep bötön golda turganda da al gitepten göňülünde ajıray albay, ap kelem degen möhnötünde ap kelbey kalsa çydabay. Baya ögünçöre gerçitip kettiňiz ele, dosumdy aýabay sagындym, kayra üýge gelem degen oýu barby? Dep kat жазıp jiberçi. Atam 7 kızdın ortasındagy jalgyz bala bolgan. Bary kiçinekeyinde jetim kalyşyp, atama kiçinesinde ele aýyldan sırtka ketүүge tuura gelgen. Jetimlerge garalaşkan tugandarybız, çoň aýyldyn talim tarbiýasy da çoň dep gamzatty başka aýylga medresege jönötken. Oşondan iňine bir gözünde gitebi var, bir gözünde talkany var, kurjunun salyp alyp atamdyn kydyrbagan aýly kalgan jok. Kayra aýylga baýyp gaýtgan dese bolat. Baýygan oşol, jer gydyryp, göz açılıp bilimdi bolup gelgen.
Ошондо айыл Gödekanында аксакалдар эми талантың менен билимиңди bir arabага çeksең далайга кетесиң дешкен. Алар жаңылган жок. Атамдын ысмы белгилүү болуп чыкты. Ырларынын далай саптары макалга айланып кетти. Атам көп жазган. Чоңдор үчүн да, балдар үчүн да, дүйнөгө көз жарып келгендерге да, дүйнөдөн көз жумуп кеткендерге да арнап ырларды жазган. Анын жазган ырлары, поэмалары, пьесалары, тамсилдери, жомоктору бар. Жазганда шашпай, мончоктой тизип, тегиз жазар эле. Тили да ошондой болчу. Өзүнүн табияты да ошондой эле. Жаш кезинде Гамзаттын колунун сулуулугуна карап, ага чечим, элге кайрылуу өңдүү маанилүү кагаздарды көчүртүп жаздырышкан. Ал арабчада, латынчада, орусчада ариптер менен солдон оңду карайда, оңдон солду карайда жаза берчү. Эмне үчүн солдон оңду карай жазасың дешип сурашканда, ал айтчу: сол жакта жүрөк бар, эргүү бар. Эң кымбат нерсени билдиргенибизде көкүрөгүбүздүн сол жагын басып ишарат кылабыз го. Эмне үчүн оңдон солду карай жазасың? Күч адамдын оң жагында. Оң колуңарды карабайсыңарбы? Мейлегенде да оң көз менен мейлейбиз. Албетте бул тамаша сөздөр эле. Бирок түркүн алфавиттерди өздөштүрүү тамаша эмес болчу. Ырды болсо бардыгын дээрлик аварча, эне тилинде жазчу. Айрым ырлары арабча жазылган. Алардын көбү сырдаштык ырлар. Аны үйдөн эч ким окуй алчу эмес. Бирок мындай ырлары аз. Гамзат андай жазууга таптакыр каршы турган адам эле. Ал айткан: ырды энеси, кызы, карындашы окубай тургандай кылып жазуу жарабайт. Мага жанагы 16 жашка чейинки балдар кирбесин деген кинофильмдер анча жага бербейт. Атам көбүнчө араб ариптерин колдончу. Тамгалардын өзүн, жазылышын айрыкча жактырып, ошолордун кооздугуна маашырланчу. Ариптерин иттин арткы ширагындай кылып жаман жазгандарды көргөндө чыдай алчу эмес. Бир жолу эски досунун арабча тамгалар менен киши окуй алгыс кылып, жазып жиберген катын окуп, момундай ыр жазган: бир тамгаң кыл үзүлгөн чалдырмандай, үстүнө койгон чекит чоң калбырдай. Бир жериңди карасам окуп болбойт, тим эле талкаланган жаман сарай. Бир тамгаң чөмөлөдөй чоң бапагы, көдүнө түшүп турган жаш баладай. Кыйкаят дагы бири тартып койсо, кула түшүп калчудай бери карай. Таш бастырып койгонсуп төбөсүнө, зорго турат дагы бири жыгылчыдай. Кээлери өзүнчө эле күдүрөйөт, тургансып тамгы мейле бир түп куурай. Мынчалык не кордодуң жазуучу сен? Мындай жаз деп үйрөттү кайсы кудай? Бул ыргак учурунда нааразы болгондор көп болду. Кээ бири ырды туура түшүнбөгөндөн нааразы болсо, кээ бири өтө туура түшүнүп алып нааразы болду. Айрымдары Гамзат араб ариптерин кебетесин келиштирип, бузуп жазуун эмес, араб тамгаларын өзүн шылдыңдап жатат деп түшүнүштү. Бүтүндөй алфавитте сынгалуу атамдын оюна да келген эмес. Ал тамгаларды жаман урунуп, кебетесин бузуп жазгандарды сындаган. Дегенкисинде атам бир да алфавит жөнүндө жаман пикирде болгон эмес. Алфавиттин биринен бирин өйдө койгондорду ал жек көргөн. Арабтар Дагыстанга басып киргени ырас деп айткан атам. Бирок буга араб жазмасы да, араб китептери да күнөөлүү эмес. Түшкү тамактан кийин биздин Саклянын үстүндө айылдык кишилер чогулган учур көп болор эле. Атам аларга таң каларлык повесттерден, аңгемелерден, ырлардан окуп берчү. Араб ырларынын ыргагы бир калыпта калкып, созолонуп турчу. Атам орусча билчү эмес. Чеховду, Толстойду, Ромен Ролланды ал ошол эле араб тилинде окуду. Толуктар а кезде булардын бирөөнүн да кабары жок эле. Башка жазуучуларга караганда атама Чехов айрыкча жакчу. Өзгөчө анын Хамелеон аттуу аңгемесин кайра-кайра окуй берчү. Деги араб тили бизде кеңири тараган. Кээ бири Дагыстандын өзүнүн жазмасы жоктуктан арабча жазса, кайбирлери бул тил өзүнүн Дагыстан тилдеринен байраактай, коозурактай көрүнгөн үчүн жазган. Бардык официалдуу кагаздар менен документтер араб тилинде жазылган. Мүрзө таштагы жазуулар бүт эле арабча тамгалар. Атам аларды шир эле окуп, маанисин айтып берчү. Кийинчерээк араб тилин буржуазиялык саркынды катары жарыяланган жылдар болду. Арабча жазып окушкан адамдарда арабча китептер да запкы тартты. Дагыстандык агартуучулар
Alibek Tahogodi menen Celal Korkmazov neçen tüşük tartıp жүрüp çoğultkan bütünдөй kitapxanalar jogolup ketdi. Celal Sorbonnada okugan. Anatol Franstın dostu 12 til bilgen adam bolgon. Kural jarag, at, uy, kийинчерээк bir uç uun, bir ayrık momposu berip jatıp, al toğluk ayıldardan eski kitapterde çoğultkan. Oşolordun bari ağa koşulup, dalay kol жазmalar jok boldu. Ordu tolbos, or jogotu. Dağıstan'dan azaptуу kitebi, türkün poçerik türdü tamgalar menen türkün tilde жазышты seni. Жазышты, sebep degende жазбай koya alışmadı. Payda gözдөp, akı gözдөp жазышkan jok. Dili buyurup özdörü жазышты. Al kitepte revolюция basıp çıkardı. Kийинчерээк birde toğluk, birde bolşeviktik toğluk dep atalgan Kızıl Toğlor gazetası payda oldu. Atamdın ırlары birinci ret uşul gazetada jarıp gördü. Al bir top жылдар boyu gazeta menen tığız baylanışmakka da turgay, anın sekretari da bolup iştegen. Men oşo кезде gazeta ırlarda uşunçalık tez çıgararına taң kalar elem. Geçe ele menin göz aldımda atam жазган ırlar бүгүn gazetabızga jarıyalanıp çıga kelçü. Кийин ырлары топтолуp kitepke girdi. Gölömdü 4 tom atamdın bütkül ömürün, bütkül emgegin kamtıdı. Al özü da kabinetinde kiteplerinin, karandaşlarının жазылған жана али жазылelek Ақтay kagazlarının janında kaza oldu. Aylagança, жазылбай kalgan baraktar emi жазылат. Dağıstan köptü үйrөнüp, okup, жазып жатпайбы? Эми özümdün kanты okuganды aytıp bereyim. Tuurarak aytkanda meni okuga kandayça majburlaşkany jönde söz bolmakçı. Anda 5 yaşar gezim. Bütkül Dağıstan sabatın açuğa bet koydu. Mektepler, oku jaylары, teknikumlar birinin artından biri açıla başladı. Karı debey, jaş debey, ayal debey, erkek debey okuğa baş koyuştu. Ligbezler açılıp, madani жүрүштөр jasaldı. Atam maga satıp bergen eң algaçkı kitep, Alipbe menen eң algaçkı depter esimde. Atam özü ayıldарды gıdırıp, eldi sabattı boluğa ündöp жүрdü. Dağıstan bizdin uluu өлkөнүн bir bölügü. Aga bul өлkөнü bilүү parz. Bütkül adamzatты bilүү, anın turmuş kitebini okuy bilүү, kandayça жазарын talday bilүү parz dep aytты al. Жаңы жол, жаңы жарык, жаңы adamдар, al кездеги урандar мына ушундай болчу. Atam уулдарын mezgilden ошол чакырыгын беттетип багыттады. Жаңы zaman ширеле даңгыр жолго түшүп жүрүп кетпеди. Анын жолуна таш ыргыткандар көп болду. Алгачкы мектептердин терезелери далай талкаланды. Bilimdin, agартуунун душмандары айтышты. Дүйнө эмне болуп баратат? Чабан китеп кармап, тегирмечи сабак окуйт деген эмне? Агойду ким кайтарып, унду ким салат? Андан дары кетүүлөр болду. Мугалимге аткан ок мектептин дубалында илинип турган картага тийгени эсимде. Ошондо атам, бул акмак бир ок менен бүт дүйнөнү талкалай атып кое сактады деген. Ошол жылдары көп айылда жаңы окууга, эски диний окууну жалгаштырууга аракет кылышты. Экөө аралашып кеткен учурлар кезикти. Кайсынысы магазин, кайсынысы базар, кимиси Али, кимиси Омар экенин ажырата албай калган учурлар болду. Менин улуу агаларым коммунисттик жаштар мектебине барып жүрүштү. Аларга суктанып, кыларга ишим жок, качан келер экен деп, кеткен жолун карап, кеч кете ошолорду күтүп отурчумун. Ушунчалык окугум келчү. Бирок жашым жетиге келелек. Ошол учурда Хунзак Сепилине окууга жибергиси келбегендердин балдары үчүн биздин айылда мектеп ачылып калды. Бул жарым-жартылай диний мектеп эле. Гасанды мектеби деп аталчу. Гасан деген ак көңүл, жүрүм-туруму кызык адам эле. Анын таңгаларлыгы жаңы менен эскини аралаштыра жашатса болот деп ишенгенде эле. Өзү ошол экөөнүн бир көөдөнүнө кантип жалгаштырып, жашатып жүргөнүн бир Кудайдын өзү билет. Ал бир айылдын комсомол уюмунун секретары. Ошол эле учурда экинчи айылдын молдосу болчу. Мунун аягы эмне менен бүтөрү белгилүү го. Буякта молдосуң деп комсомолдон кууп чыгышса, тиякта комсомолсуң деп мечиттен айдап чыгышты. Граждандык согуш учурунда ал кызыл партизан болгон. Тагдыр буйруп, кийин менин биринчи мугалимим ушул киши болуп калды. Биринчи мугалимиң жөнүндө канча айтсаң да ашепкилиги жок эмеспи? Ошондуктан бу кишиден силерди кененирээк кабардар кылуу үчүн анын 1-3 кызык окуясын айтып берейин.
Gasan jana tutkun. Partizanlar kontrrevolюционер bir soldatty garmap tutkundap alışat. Аны штабка Муслим Атаевдин алдына айдап барыш керек эле. Муну Гасанга тапшырышат. Солдат айдап жолдо келаткан кезде намаз маалы болуп калат. Булактын жанына токтоп, туткунду жанындагы бир таштын үстүнө отургузуп коюп, Газакең намазга кирет. Туткун: "Колумду чечип кой, мен да намаз окуп алайын" дейт. "Сага намазды ким коюптур? Актардын арасында жүрөсүң, дагы намаз дейсиң. Окуй эле кой, баары бир тозокко түшөсүң" деп Гасан болбой коет. Ошентсе да мусулман баласымын го. Муслим Атаевке барганда бетимен өпмөк беле. Дубалга такап туруп атып таштайт. Эң куру дегенде акыркы рет намаз окуп алайын. Гасан колун чечип жатып айтат: "Мына Совет бийлигине тил тийгизип, мусулмандардын баары капыр болмой болду деп жүрдүң беле? Ал, оку намазыңды каалашыңча." Ошо менен өз намазына кирип байкабай калган экен, артына караса эле баягы жок, неба качып кетиптир. Жаалы бетине чыккан Гасан: "Алла менен революциянын атынан айтып коеюн. Сен эле болсоң таппай койбойм" деп бакырган боюнча жөнөп берет. Чен эле акыры бир кыштактан таап кармап, штабка айдап барат. Намаз жана ыр. Совет бийлигинин алгачкы жылдары Гасан сельсоветтин секретары болуп иштеди. Кагаз бүткөн жеринин баарына Газакең баса берип, сельсоветтин печети ошондо жып-жылмакай болуп калган дейт. Маанилүү татаал суроого кептелгенде Гасан: "Муну молдо менен райисполкомго акылдашыш керек" деп токтоп калчу экен. Баса ал дем алыш күндү жекшембиден жумага, башкача айтканда оор күнгө которушка да көп аракет кылган. Совет бийлигинин чечимдерин, буйруктарын чарчап чалуу дегенди билбей пропагандалап, элге түшүндүрүп, жүзөгө ашыруу үчүн кара жанын карчы урган. Ошондой эле мечиттин граждандык согуш учурунда бузулган жерлерин ремонт кылган. Мечитти ремонттоп бүтүп, эми мына салтанат менен ачалы деп турганда, районго жоон топ жазуучулар, сүрөтчүлөр, артисттер, ырчылар, музыканттар болуп, маданий бригада келип калат. Гасан мечитти салтанат менен ачмакчы болуп жатканда, маданий бригада бүткүл тобу менен райондон ошол айылга келет. Меймандарды айыл жакшы тосуп алат. Ат чабыш, күрөш, короз уруштуруу өңдүү тамашаларды көргөзүшөт. Меймандарда лекция окуп, алдыда турган чарба милдеттеринин жайын айтышып, концерт беришет. Концерттин абдан кызуусунда отурган кезде мечиттин мунарасынан сопу бийик үн салып, мусулмандарды бешим намазга жыгылууга чакырып, азан айтып калат. Гасан ордунан тура калып конокторго айтат: "Бизди сыйлап ушундай чоң маанилүү күнү, бизди мечитти ачканы жаткан күнү келгендиңиздер үчүн чоң рахмат. Концертиңер үчүн да чоң рахмат. Эми биз намазга жыгылып келели. Кааласаңар концерт бере бергиле. Жок болбосо бизди күтө тургула. Каалагандар чыкса биз менен жүргүлө." Айылдын кишилердин бир дары мечитке кетип, бир дары келген коноктордун концертин укмакка ошол жерде калышат. Бир дары каяка барарын билбей туруп калат. Меймандар да эмне кыларын билбейт. Аңгыча цена өңдөтүп жасаган бийигирээк секеге атактуу ырчылар Арашил, Омар, Газим Магомед жана да кегердик ырчы Патимат чыга келишет. Эки бапак бир жоолук, эки пандур бир чалдырман. Тоо койнун жаңыртып жаңы ыр созолонот. Бул Ленин жөнүндө, Кызыл Жылдыз, Кызыл Дагыстан жөнүндө жаңы ыр эле. Бирде пандур менен чалдырманды баштарынан бийик көтөрүп, бирде көкүрөктөрүнө кыса кармашып, ырчылар үндү бийик ташташат. Ыр намазда олтургандардын кээ-бирин жетелеп эшикке чыгарса, кээ-бирөөлөр мечитке кире качат. Маданий бригаданын ичинде менин атам Гамзат Садаса бар эле. Атамдын алдында а кезде эчтемени түшүнө элек мен отурган болчумун. Коштошуп жатышып, меймандар айылга патефон менен радио белек кылып берип кетишти. Радио жана Гасан. Билбейм кимисинин акылы менен болду, ошол эле Гасандын өзү жасаш керек. Айтор, меймандар берип кеткен радио мечиттин жанындагы телефон карагайына орнойт. Таңдан кечке чейин айылдагылар радио угат. Ошо чөлкөмдөгү тоолорго чейин репродуктор, бирде пионерлердин сурнай үнүн, бирде музыка жеткирет, бирде ырдайт, бирде сүйлөйт, бирде болсо жөн эле кыркырап туруп калат. Кээде азан айтканда сопу менен радионун үнү айкалышып, кимиси эмне деп айтканы билинбейт.
Ошондон ulan Baytor bir günü sopu azan aytar malda radionun jagı jap bolat. Bирөө Карагайдагы zımdy kırkıp ketipdir. Musulmandar namazga jygılıp çykkandan keyin Gasan Karagayga çıkıp zımdy gayra ulaştırıp radionu süýletip koýat. Keyinki günü namaz aldığında radio dagı süýlebey kalat. Namazdan çykkandan keyin Gasan gayra oňdogo majbur bolat. Ulam uşul okuya gaýtalana beret. Bu radionu bozup жүрgön emeni Gasan emne artынан düşüp garmabayt dep bary taň kalat. Keyin ayıldagylar radionu bozup жүрgön Gasandyn özü ekenin bilgende kanday taň kalganyny aýtpaňyz. Gasandyn iç dünýösünde iki güç tireşip jatkan. Ür jana kelme. Gasan alardy eldeştirgisi geldi. Al Kur'an menen Sovet mamleketinin turmuşyna jakyndaşat dep oýlady. Al üýlengöndөрdü elden murun meçitke alyp baryp, anan selsebetden baryp köýlendirdi. Jaratylışda üýrenige gelgende de anın özünçe metody bar ele. Al getip baratyp tık toktap, jyldızdy jaskany tiktegen boýunça turup kalçy. Eger bir jaka barçy işi bolsa, orduna ayalınca biz öňdengön baldardy turguzup getçi. Mektepte bizge asmandagy ay jyldızlarynyň gymyly zakonun түшүндүrөр ele. Yer titrөө, ay menen gündüň tutuluşu, suunun girişi, tartılışı yönde bizge köp aýtyp berçi. Abdan kızıgıp jatıp ukkanday görünör elek. Birok taň kalam. Adır oşol aýtkandaryň bir esimde jok. Anın okutkan programmasynda orusça, arapça, latınca bar ele aralaşıp жүрçü. Fanerge gileýtip turup arapça tamgany jazyp aýtçy. Mına uşunu jazgandy üýren. Senin ataň ömür boyu uşu tamgalar boýunça okup jazyp kelgen. Anan tak oşonday kılıp orus tamgasyn jazyp üýrengile uşunu. Senin ataň gözüne göz aynek tagynyp algan kezde uşulарды üýrenip oturat. Bulardyn paýdasyny görösüň. Gede bizge balan kılgıla dep tapşırma berip koyup, özü namaz okugany meçitke geterili. Arap жазmasını okutkan kezde koluna tayak alıp, kata getirsek je bir günü kılsak, jondan arı salıp turup kalçı. Orus alfabetine gelgen kezde Gasan koluna lineyka garmaçı. Oşentip bizge birde tayak diyse, birde lineykadan zapkı jeçübüz. Men da tayak jegem, bizdin üy menen meçit janaşa bolçu. Ortasında aralık bir attamda ele var. Özümüzdün üydün üstünen meçitin üstüne sekire vermeye bir önököt taap aldım. Gasandan oşon üçün tayak jedim. Keyin meçitde jaap, ayır ayıldı kulup öňdü birdeme bolup kaldı. Men bayağı önökötüm boyunca sekirip jursam, Gasan görüp kalıp dağ vurdu. Atam da Gasandykyn tura görüp, sekirgideyim de sen çegirtkesiňbe, jer üstünde basıp gön, dep koydu. Jettige çykkanymda sekirgenim özünden özü kaldı. Hunzak sepilindegi mektepke barıp okuy başladım. Gasandyn mektebin eç kim bütürbey kaldı. Anı jaap taştaştı. Gasan kolhozdun firmasında işlep, andan bütkül sayılduk ayıl çarba görgözmesine varıp, görgözmenin medalını tagınıp kayttı. Fronttan alganda 2 medalı bar bolçu. Soğuş bütkönden keyin mintip aytkan ukkam. Kayerde gana bolboyun, soğuşta жүрgön gezimde bir irette namazımdı kaza kılganım jok. Ant besem üyge aman esen kaytat belem, jok belem, kim bilet. Kıskası al bayağı ele Gasan boyunça kaldı. Adır al, avar hanı, surakat jönde material jynap jüröt. Apendi birok, bayağısında ele ak köngül, içinde giri jok çınçıl. Ayılga barganımda aga jolukpay koyboyum. Kança kılsa da, özümdün eň birinci mugallimim katары urmattayım. Kadimki mektepke gelgenden keyinki ekinci mugallimim da esimde. A kişi kaçan bolsa öz jönde jomak aytıp karap oturar ele. Al avardın anık Münchhausen ekenin men emi düşünüp jürem. Ar bir sabagın al adatınça mintip başlar ele. Emne baldar, öz ömürümden bir okuyanı aytıp bersembi? Biz jön turabızbı? Aytıp beriňiz dep çuruldap jüberebиz. Aytıp berse mınday. Bir jolu avar koysunun üstüne salıngan arkam menen arka özgö ötüp baratkam. Aňgyçyla garasam gilegen aýy meni gözдөй keletat. Eki öz betleşip kaldık. Al maga jol berbet, men aga jol berbem, garmaşa getdik. Dala ele aýy menen garmaşdym ele. Bul alardyn bardan güçlü eken. Aga garaýynby, bir malda moýnum buray garmap turup suga ırgıdyp jüberdim. Oğuz açılıp kaldı. Ötken juma dele talaga barıp, özüme tiştü jerde aýdap jatkam. Soko süýregen güçlü, mykty ögüzler bolçu. Bir mal dele tırtaksap tartalışpay turup kaldı. Hem ne valeket boldu dep garasam, bilekte 9 yılan sokoga orolup kalgan eken. Eki tüdele meni gözдөй keletat. Karap turamby.
Nagandy surup çygyp 9 jerge tomolata atyp saldım. Akkan kandy aýtpa. Öt talany kaptap sugaryp getdi. Jaýmaja aýdap ötüp üýge basa berdim. Birok bir gana tynsyzdangan jerim bala basyp tala toldura jylan ösüp çygaby dep gorkom. Emi ayalymdy gantyp ala kaçkandy aýtyp bersem gantet. Ha gezde men Suntin tokoyunda garakçylardy garmap jürgen gezdim. Bir günü abdan korkunçtu degen garakçynyň üýüne geldim. Özü kaçıp ketipdir. Ayda jarkyragan bir sulu kız var eken. Oşol kala beripdir. Men any garaýym, az meni garaýt. Bir-birimizi süýüp kaldyk. Götörüp çygyp erge tuurasынан öňörgen boýunça alyp jönedim. Aňyça artymda garasam 40 garakçy gup geletat. Oğuzlarına ganjar tişlegen, bir kolunda kılıç, bir kolunda tapança. Sekin gaýryldım da 40'ın birden ter baryny atyp saldım. Bul okuyanı büyüt Dağıstan bilet. Bir jolu sabakta oturup janymdagy Basir ekö süýleşe getdik. Agay meni çakyryp alyp açysy geldi. Emne jön oturbaýsyň? 1 saatdan beri Basir menen emne süýleşip atasyň? Talaşyp atabys agay. Basir aýtat, bayagy talada siz öldürgen jylandar 8 ele bolçu dep. Men aýtam 18 bolçu dep. Basir bilbeyt, 18 bolçu. Oşondan giň mektepke eşdeme okuwaýly baryp jakşy baap kelgenime atam menen apam jaman taň galyp jürüşdi. Ak köňül adam ele. Birok bir jerge baýry alyp turalçy emes. Bir alys gaýyldarga, birde silukka, birde ara derikke aýdap jiberişçi. Aýerde dele köp turbaý kotorulyp ketçi. Jakynda al Жазуучулар Soýuzyna gelip maga girip iş surady. Emne gylaýyn degen oýuň bar? Soğuş jönde eskerүү jassam dep kıyas kılam. Marşaldardyň bar ele men dostlarım bolçu. Gebirin Atygül ölümden alıp kalgan jaýym bar. Türkü mugalimlerim boldu. Oşolaryň içinden çynygy birinci mugalim miretinde men ak köňül orus ayalı Vera Vasilyevnany atar elim. Maga orus dilinin ajaýyp gozdogon jana orus adabiyatynyň ululugyny aç bergen kişi oşol bolgan. Avar pedagogikalyk oku jaýyndagy mugalimler, Moskvadagy Adabi instituttun professorlary, Mansur Gaydarbekov jana Paspelov, Magomed Gaydarov jana Galitski, Shambinago, Ratsik, Asmus, Focht, Bondi, Reformatski, Vasiliy Semyonovich Sidorin. Men albette silerge egzamenderde naçar jogap berdim. Sebep degende ali orusça naçar süýleşelem. Birok menin egzamenderim ali bütken jokka dep oýlan. Gede tüşkörsem kayradan kıyın egzamenderdi tapşyra alбай gulap, birinci kurska dağı olturup kalganda öňdönöm. Dağıstan, senin da türkü mugalimleriň boldu. Özüňden gasandaryň, Münchhausenderiň boldu. Gebiri özü okutup jatkanga özü işengen jok. Gebiri aldady, aýrymdary adaşdy. Birok kiýin uluu jana hakykatly, ak köňül jana gaýratly mugalim geldi. Al mugalim Rossiya, SSSR, revolütsiýaly, jaňa turmuşga, jaňa mektepke, jaňa kitepke ýe bolduk. Ilgeri bütünde aýylda kattyja kitepde jalgyz gana molda okuy alçy. Adyr jalgyz moldadan başganyň bary kitep okuy alat. Giçine el çoň gadyrga ýe boldy. Dağıstan jönde dagy powest jazylat. Al tüölük jazylyp bitpeyt. Eger oşol ölbös, altın kiteptin içinden eň kuru degende men жазган bir baraka orun tiýse, anda menin baktım çoň. Özürümdi saga sunam, Dağıstanım, kabul al. Ne tapsam adamlardan anım barın, özüňe tartuu kılam Dağıstanım. Çokuňa gadagym bar ordenderim, sen alsaň oşol menin tagınganım. Gül sendik, ırım sendik, dilde jatkan, bir gana ıraz elem maga japsaň. Gemen tay tokoyuňdu anandagy, ak möňgü bapagyňdy syga tartsaň. Mına büttük. Emi koştoşoly. El aýtganday, Kuday joluktursa dagy jolugarbyz. Bul kitep türkün jerlerde, Çada aýlynda da, Moskvada da, Mahaçkalada da, Silejanda da, jana başga köpdögön şarlarda жазылды. Kaçan başlaganym esimde jok. 1970 ýyldyň 25 sentýabrynda büttüm. Wassalam, vakkalam. Çıgarmanın ayağı. Kitepti жазган Rasul Gamzatov.
Кыргызчага Которгон Аман Токтогулов. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз.